na me ka ne de pa e ma mi ode ba ire ne ba ye no me ka ne papa mama nya me sha wate afesa na hene abuasa sana hene na ampem da ko wone so de niema ba sorry ahodo enyumaku ahodo driver fo carpenter fo mason fo akuafo obia mra ne nkodi mo fra ne buronya be say akoye tete kwashi memorial hospital mo fra wa children's ward ebinum yare yado kro wo mo ebi bill mutumu na ekwa nimu a ya tua ebinum be watching menka wakoma dan Yesu Kristo kan o ti shan ne hu mo bro ni mo bo mama aniti buro nyai beka okoma radio ho yenko ya mobrofoi emobo matiasie beka ya ho yenko mobrofoi mobo empaboa entade blanket aduani a obenya womo asichire milo milk sika yebeda wase dodo anenti ye momo nini ye momo line no na momo number no feska ni bitum nyame be hira wate nyame be hira wo sister brother already nka ho na fa bibra ye mfa nkwo boa mo frɛ ensuopo na obenya yebeda wase ofa Maxwell yeda wase dodo 055 92 31 873 055 92 31 873 Friday bronya na baba ana Christmas so menye memo odumfo mina ni mejade wa to so no wenyi wona mo yeah free me more frosted besin na no ajwa me uno watri ni ni awadi wa chama ni magrasi odumfo Mr. Brabo sebe ya senye ya de freewa odumfo free me more frosty basin mame me no watch in na se for stress theater owure Monsieur Brabo Abrabo no say Yesu ti ase ebeye yi aha e de kronson chipo ba ko na me ka jo say interview e wo ho ye nto adwumadi no eso pretend and send the super yes is out. Nina refim down for be a menya no. Mama mention was in your dancing. Obey Obama Maso. What you train me, Rere. Remember me, come on. Nothing one man come on, me. Now she say,
Merry Christmas! Okumai Radio 97.1. Okuma Radio. Tetefo no de adabia meka wo munum nyomoto tetefo no wo munum nyomoto papa enya na mafo de ibi abi asanwado obeba da beni o asanwado adan ye twetwe nkomo ye kasa nkomo no wurawura me Jesus this thing them better me kasa nkomo no wura better me kan brofo and na me. Yes, it has beaten me. I remember. Yes. Now just Steven Waba. And then they just Steven Barrow. And you better when you penny for papa dinner. Yeah, Rade. I bring Ghana for. And your children subscribe. And then. You have a bonko mo papa. Said that no mama want it. Mama to Munanka and get it. Bradia home. I saw it down. My son, your ears are going to be hot. Hey, but the fine ladies about me. Be fear crop Timbankwanta. I'm going to vacate myself from here to go and stay in Timbankwanta. What are you praying? Madam Jennifer for seeing it. I don't come as well.
ono kwamo so ye ba ho ye ba kwamo so ye ba ese kire nso mbi wo ho ye ba ho ye ai ma ye se manzayo ai awurade na kwamo so mo fa ho wo fa twumasi papa no ta hye no so no kwahwe wo wiase ai wo fa twumasi ai ja ana ai me papa so for ba ko so ho no free akwa be no friend Didi what's na broda nchen Didi ana me ma bi wo ho ba ko wi na nsan ya nje che me papa all day Master Steven Aqua Danso and so our community based child protection ono so ha Timba Kwanta ana minu aba patience ayikpa patience oh how yeah patience oh papa ana fe Priscilla J ono so ha no peer educator omu nyina ha no mo if I drink komo papa na ayi and I'm not be program no today I'm going to complete the program with them no na be program no papa omo ya dia papa omo pranga na for what yeah me show papa na me wo na ansana no yefa ba kuntwim na fe yanko yanim ayi anwumre board no beba so anenti empanyifu ekura ase de board no bele mo commentary no Offla Constructions anwumre waso kwame yadi mo asese anwumre commentary no the man with the romantic voice soro one to commentary na netani etie biara Argentina ngofia timba ko no be gofie se Ghana de aba fie dada Ghana de yahwegu dada Offla Construction se bra na wo ma wo ye anwane abo na fasi wo dan kama amono kro kwapim na Offla ewo abosoma se bi wo ho na Africa for radio 0270 0279 012954 and after 05529571998 Offla no after Emerald Enterprises say one home dia got me about DSTV obema odigi boss ni na bi Go TV AD plus decoders after DSTV na so obema obi after satellite and TV installation wall mounting fixing on boy kama idea amount Emerald Enterprise ewo ye kropon kwapim woni edikan for and a bunch anymore internal revenue potem ho na obehunu no 0243 180 855 Emerald that was say Luma Vista say you see the downfall of a man they be ameka see the mark ahwanka man no mon soreda see the downfall of a man is never the end of that man a man dem hwe ase a o mon tan sorry itembia ya card man mema no e be akosuku wantwa mema how Luma Vista say bra na wo mo na twa ne prekope wo mo manfi akuapem media classes papa na mabodi e dia ma osa no double track classes nya umtumi 0246246875 Luma Vista afi ensunya me yetwoba ofo enche me ma organize kontomo competition me ankasa o timi twa kontomo na am award ense nipa bi ba wiase a wo munya award da no ma fi wiase akọ football keke dede ayu dan wo ball penalty say no $100,000 no bi twa kontomo na nketwi no na nke ma na $50,000 eno anu no ofo sebra o de yama award kura bi twa kontomo na me wati kontomo bi twa na me na me ka ma asem ufu aye abano eso fa so pesi fried rice me na me ka kire I tell you kola ko twa kontomo o awo ofo ho no mo manfi eye new road contemporary no butu ofo wa twa ba so de ye kwakata ne bie 0242017553 Otomo Mofranta ade Otomo wamu Otomo you can say chips Otomo esam Otomo oseye Otomo sebra na province ahuru nyina want to be enfama want to be manafu so ankasa no to be naton Otomo ba ye unemployed graduate what your monka obia kotu ne maton ho wo nyina nya adwuma ye retail and a wholesale provisions papa aso ani Otomo ho no mo
0542 945667. Otomo Enterprise. Tom provision papa. Erade na ye bakery. Erade na ye bakery. Eno an your friend hot oven no. Hot oven. Sa brodo no ubua twan. Na emrane say butter. No all the butter na famu dia where we kura. Did to be nananom dan me ko hin bi wona na yire ko adan ya say hot oven aka last one. Na yire afa ko ba for there. Hey, hin yire obeku hin yo. Obeku hin yo. Hot oven, brodo papa. Sugar bread, butter bread, brown bread, fruit bread, cake bread, a sandwich burger, meat and a fish pie. Nino, bio, chips near Dina, Opa, maybe I'm a come. I rather a hot oven, bakery company. No, I will a year tema mata echo. I go to Mukwantin Point Swada on Mary Hospital Junction 0544 10 70 16 0544 10 70 16. And can be one so there be a abo and a painting home near the quota near the film. That's all done. Now I confront to me, Mubunko. Yeah, but yeah, so done. Poor, I saw done. Speak Ira and Kumaira. Dan crowd or so for Nankazan Ira. You know, you know, one thing. Abo first, yeah, boy, I saw done. Nipa crying and speaker Coira. And then take a sorry and companies are born assemble you. Purified. Stones, Upebia, Frekea Sari, or Kingdom Estate Junction, a Kropo Kapim 055 840 2229 055 840 2229 and I feel 0209 880 600. Abraham Masamin can't just say, we won't even to me, Abraham, so or a man for a crop, a man for your future here, and Abraham, mommy's joint, mommy's joints, one of them, Fufu, Conte Banco, Omutie, Madame for be a or your money, Omutu, and to me, because you're Mutie. You and we are no Papa Gusso, but I'm come, Assam, Sabe, one of us are phone. Yara phone, I show. Well, phone, a phone, and some phone, I go see your phone. It's no some papa, and some papa dear, and was Obiano, oh, yeah, Abraham, mommy's joint. But the Pentecost when you mean shower, or my transit, dear, who said no, you're no one's phone, and the Pentecost of Ben, you say, see, idea, what would my very much phone? Nobody would draw to account, I saw where you ready. Pentecost, if you don't go to heaven, don't blame Jesus, blame yourself. Almost in San Crano, send here a sort of man rough no. I want more day at that. Money more in Bishia, ever boss on now. I on my board, not in that me a cockeye, a honum. And it is Sabre, Yanni, a year, Yanum Prangana for. And Sabri Church, and come on. I don't know, come on, come on, and then so, yeah, to and come on, train as soon. Be smart, learn, and stay protected. Be smart, learn, and stay protected. Ha, be smart, as a mahonia ha. Learn, this is shia. Now, bon, by, come on. Now, I didn't know to me, and conquer, and for my nedia, and paying about some studio, honey. Yeah, as in Russia, Ukraine, talk. Watching Papa Mintimin, Jimmy Fa, it's your yeah, my Lord, the Lord is my shepherd. That's another one. And Jesus, my Lord. And it's every I come at your cruise and chip back. Mammy, Pacha Moakaba. Mammy, yeah, oh, yeah, dear. Oh, we are fair, papa. Hey, who grew beautiful. And by George Mark and Brown, hey, but George Oakland, channel. You didn't check and see a man started to Dakun. Oh, the Dakun. Hey, Mr. Kwame Dakun. Atom. Kwame Dakusa. Hey, my college and his college are brothers. Oh, Eva. Also, Kwamoso. Okay. You. Now, oh, yeah, then what a prangana. But show me a chaperon. Oh, yeah. Chaperon, yeah. Chaperon, Obia. Or share Mofra. And I say, Obia on him of Frananti. I brought my minimum. Not sure once we. Okay. You. I just even there, yeah. So there, the body natural, yeah. Yo, Minia, just even, Achidoni.
em say na what twetwam nearby e we di nkomo na me ye community based child protection committee member ewo team Ankwanta say kuaku ya titibi ewo kwamoso ne nkuro num na plan for no any year adwuma no nti me wo team Ankwanta wo team Ankwanta yo na wo be cha oyere ana oh yo me chia me yere Gloria Efisapon ye da ko be kan ho Efisapon da ko ai be kan na me hu so ba wo de eye union kama mienu akam ho e de mo aba yo wo ye peer educators a mayo a ya form e de o ma fa entitie mu a ya kire om niam pi nti ene ye de o ma ba se nkomo no nso so medibi na o mu nuanom so a wo fie na o mu hu se ne a dwumadie no etie yo ene na mo din ba jo e fra se ma me pam cho ye fra me Ayekpa Patience Ayekpa o ya nwrani wo hu pa cho yo me so me yiri nwrani o me yiri friend Sedeka Victoria Akpene na o papa se friend say pa cho papa ye friend Ernest Ayekpa mo o class ai pa cho mo form 1 among for form bebrebe the one pe hello sweetie my yes but her friend personally J Delali Delali fine also form 1 form 2 hey just wo soro ba ko sin Ayekpa form 2 kwamoso wow yo edamas nyamensha mo wate ibi mpa ma mo se nyamude simanu sem be bia no Awurade emre mu sem kwa sorry de okwa Pasha me call Methodist hey ana bo me hear you wo Methodist Christ inti yeah this mo ozo Pasha me ko ARS Pasha yo apostle continuation ana ne yeden ARS yeden Apostolic Revelation Society yeah ana okwa no ho no asonda fefe no meba major Methodist mama she correction so dia meba asore no ho yeah mama o de da no nkomo no na si bibi nti wantumi amma bi nti yen hyase e wo so yen hwe yen twa so bi da no ye hyase no ekodu ye no nti yen hwe the forms of abuse yen hwe the forms of abuse e wo ho nti me hyase was just Steven yo forms of abuse no yen ye chichem na yen nyina so yenim se ekoso e wo fie nti yen ka ne tenten no efie ayeti kura etaisi pa de wom titru pa ne se empo atwa ye maamenum di twa ye mai ene kakra ne aboni trim na ekonanim kakra na enamu de no aba be hyema ma ye nuanom emaayewa no nti ye start afi baby a ye maamenum no ede ayakayaka de no start fi so be ya abofra no abofra ya ade kakra na o se hweni ti se na ntwieti tu ka bibi sa kire oba na odi epo bi nso tu ni trim sabio nso ye maamenum so se oye na o se ebi asabe panyi anim ugimie se o papa na se papa ni obi a kwapiasi otwa bi ana se eyi kakra kwapia no moti asakre se ni aka sense afun yi wonum bia na obro ne maame na abofra na beto ntim se me papa dia ne ma me papa ye no me so me den me ye bi so ana se aba waye boni na maame afa aba kulei enye opese bi abobone pra no so fa aba na ade bono e bia ni tim ni ti onya yare wo ni ti anase etimi affect akolanity ama na disua mu no ebetimi aha no wa akonia bro bebre atemdidie nti akola ye ni saa no okosku a ni suban eye soronko aida se obeye heja anase obeye din na odne ho ate na ekọ ye nuanom ma no so kra dia edi omodem mo se wa ko school no na afefo eko keka no bo so no nko atere ho not ba bi din teacher fo no ye wo niema bi a ye hwe di hu se abofra we o how bi wo ho ana se problem bi wo ho na wo awofo yi abofra eye odachi uye ni se na se o how bi ba umpanyin fie so no obenya how abofra na ono so be ba benya bibia ye no abeboa no saa emoa no nya ade e be den e be ba intimi nua no so ebi be ka ho eno da ko a mekanisa Mrs. Dako this Dako so fa kraka ho yo but be ma kraka ho da roma abuser ye wa horo bebre
sana bra Stephen D kan no say verbal awofo no ya na edi kan ofo ti bi hwe ne banim sas wanim tantan na ode ade bia enye asusu ne ba nti ya ba sa abofra ne banyin no onim se ne ho nya fe nti odi nipa mu a na wamoa adan ya ne maame se ne ho nya fe nti do ho mo fa na afei watwe ne ho ahye baby ya ba sa na wo kan abofra na hye wama ne wadi ne tirimu dem se ono de on se mfata baby yo and na Beyonce was sexual abuse obi wo ne ono ane batifie enso ono ane ba ho ye nakono abofra wo awachim na wo no ohun sa abofra ne mpokua abobo ohun se sabi ne to yi round na se ne shape kakra ba na fa eja ni di ne ba na chi na ne maame ni ho a no afa na one no eda e ba sa wo abofra ne training nti abofra no susuro se bi a okoka bibi ne papa ne be ni bibi omo ye you ase o kan bewu yo nto no susuro so bewu nti no ntumi nka na sha abofra no se no na se wanyo obi anka che na etimi di ndem ho be makra na osuro no ana se obi wa no funofo sa no etimi kum okay se sha ne ho a wanka no etimi kum wa yewo e affect emotionally na afi aye na dwendwen ni mu no odi ya wo ni mu nti be hu ano na abofra no yare wo hye de hu ne be no na to free mame da ko ase na mo kan na just mo kan ya ampa brave na e school na mami bi ye ko unse ye ko school na ete ben ye ko se ye ko fa ye ko frɛ ye classmate na yakɔ yedu ona na mami di na tam wani mi se report ase enti ye ko school ni nyina na sa na ye de frɛ no enti abofra na ni anyi besi ne ono kasa ne ye mo makra no person be ko school because ye de frɛ no se na ni mi se report ase ni din kura ba yirae enti be sra ofo no ye be sra mo utise odwan enti utise okutreti ni ade no mo ma ye nyai na ankoto mo friend team na ankofo how bia ama enti ajapi educators ni bi nie good enti me sha say wa igba fama krimba no kakra mo enfa so ben na odo nkodom planga na omudwumadi wanya mfa so ni dem pacho enya bebre pan ba yentimi kani na fa so ni planga na fama mai ve mama kire say ebetimi ejina nipem akasa yenya how bia ho na omasambre pad ama say first ye kunum honum krampo ye nua bia no bi omunya message ade omukom be ma ho agba tobo na kasa kanama kuma pacho yo aje omukom be ma ho ejiska anso no metimi atopad ana ebi no kwadi tissue eye one pad e de she won ase no so e ba say timi infection e bro na say pranga na daro manti enua no bi enya akonya say betimi ankasa betimi order one pad betimi a kire won se ne ye use no so kwan pan so akonya nde bebre pan na omutimi di so tu kwan bia ye nim kra omo kire ye ni ameni so ama ye say dia ye hu say utimi di oni obema wa ye won kola 8 say ehun hia say be fa boyfriend enuti me wo ho ayen so wo say yen so ye fa ye boyfriend obema se fata ye ya ye no betina ezan say we akola say na ukofo be mo be use keke na we jawa sam pa discounti enuti say dia yetimi hu say pranga na fo a kire ni amapa mama enim die baby mo ko ye no mutu kan ko obe kai kro ni bi pacho yako KJB da KJB pacho yo otimante mo voter register na hifa bi pacho na ko for yanso na ebi no say ha senso na kwa mo so etutu kwan pa the studio ha ura ha na ha to say can a picture kire wo mo a nice hi guy pa then na hu ha mi hu econ TV nyama ha then vida na hu we econ no ye we wa hu wow ana hu TV no good ana hu me so hu me shatade ben pacho share wow di pranga na omo mani ji wa hu pacho yo man ni je pa se de hu sa brabo no emu ede na o kan bibi se na mo mam pad ni ade eno ebo am kwan ben so pacho ebo ya mpa asan se yonkro no honde se na medical aka no ebi no ho a omunya o mesesa tissue anantamago ana ebi kura se wo pesa de na wanga se obeko boy ho na obema no adanse na ma oska asa wetimi akoto pad no se sani ama na etwem ese de enim se kenike pranga na edu mebi omo brain pass na etimi anga se etimi use so much menstrual hygiene se na obetimi use na how infection bia elen ba ho o much menstrual hygiene pacho you wow pranga na for no mo ko ne se mo ko ne se school na se bia mo pon school na mo ko
mo da bia mo yen ti say yen pe educators no pacho mbe fire eko chereche nimdie no na yen so ye ba ye ne yen PS no ya be cherechere one on one and e bi o hon so ye call outreach e wo fie mu ye ne ye maame no ye nua no e kasa e wo fie e bi won so yetimi bode ba na mpenyifo aba na ya ye break akra bi na ye de a cherechere won se ne amprewa nyin se yen so ni fa so maye e se ye to yen mbo ase na yetimi nyi na e benya obema papa o se fataye na ye wale won mu. Wow. And you boa no. Wow. Me aba also mfaso ben pa na wanya ro godom e pranga na yi. Yeah. Me ba cho mfaso a me so menya wo ho ni say enkane no ye koye BC a ICT ya ye participate wo me san say ye ni ICT labs nkade na ye di su ICT no. Computer no. Mu ni bi. Na so pranga na ba ye no wo ma be ye library ni computer lab amaye nti sisi ye ICT BC pa ye na masua nyoma bebre first na nka menstrual hygiene mi nkom pa ye nso sisi anu me hu seni ye be si fast cry ho emra ye menses na ye sua nyoma we su bia ne ye dia be kire ye ya dan fufu na omni anko lessons no ne abekire omusu bi nti nyoma no de yesua pie na yesua se yenu mu this age no yen ni sa ye fun na ye de wo ban nti no se ye be ma bi dada ye ma ye mpene ma no esa ye ni da ye ya bra bo ye basa se wen wu se ukọ wo ba ene de be kasa ejo mo chem we nyina wo pranga na mo meetings ase I think say pranga na for say bo ma baso say bodwa bi na de mo cheche mo frey ese da bo ma baso pa mama da kwa me ka mama da kwa me ha say ukudi na me kan sa wona wa ye obi a wotete mo frey nyina ni o mo kan nyina wona wo kire wo mo no kwa me na me kire wo na wo kire wo no wo hwa e de mfaso de bi aba na yo e de mfaso de abrem pa na nka kwa mo so ye school no JSS enkafe bia no ye nya kra teenage pregnancy na ka wosoro na so nyame adom plan Ghana e dey sa be smart and stay protected ne ba ye no say teenage pregnancy no e reduce cry reduce cry and you say waso die pa ne sen e dey pa na wo ye boa plan Ghana plan Ghana maso nyame ye pa de boa won say me boa boy ma na no na me ne won kasa e fa se na obehwe wo ho so yie no wanya be ye mpanimpa boa o man Ghana enti mo ye ne sen mo ko school mo da bi potin ya mo didi djuma no ana no kware o da bi edidi djuma no eye wo ku da bi anyame ya doma after 12 o'clock ye hia ye club meeting na ye sua ne ma ye church bi wo kra itimi yi film e mo hwe abofra bi a wasi so a oye me ma se mo nya yare ene ne si wo abrabonti mo hwe ne nyina etimi sesa won wo mo nya sua de bebe na omo de sesa na effect munya any feedback munya no what say it is saying oh no kware me feel say be smart by day no kware ye hu improvement bebre improvement mo hu no betimi ene ya kan bi it say ye ka say obi su wa kire wono ma improvement aba ye nuan ma bra bo me mehu or obi won so wate but nti wo ka bi kire ya na ahye obi su nkran na improvement na ye hu bebre ne say mo fra no first na abofra twa ho a ne hu hwan anya de keto a na to say ya kire won se na wodi won ho ni otimi di won ho ni yie ene se na sabi wo bu won sa obesiesie won ho afa ena bi onso no improvement ni bi onso ne say me de me kro mu ho no me ka twi ya chimtwi na ne o kasa o de kasa ya me kro mu plan kwamoso ho a me kira de no no kwa plan Ghana boy bibire iso mo be school dan fe de amayen ye wo 6 unit classroom block oma finish with computers oma my library first na ke ni library say yenya library nya computers and kola nya first hand to ICT equipment yes first theory but you intro if you say eni niema na kade na yede yeba say di nyame adom yenya ni nyina bi you na I just me wada roma kwamoso won kwa na adwuma kama yi etena ana mo wo adwempo bi say
mutrem abasoro ha mo de bia fa latte de bia ko edukrom de bia ko mo adwempo bia na ohene medase no kre se yen nkro na enum na mo fae na om de eye hye dwumade na ase no nkro abembe ho nyina no so mahu mpuntu a de ba ye mayo anu nti om nso pese om do om be den ebe hyem nti last meeting ne plan penifon ko hia ye no ye de to omanim se sa akonya wo a oma ye ntretre ya hye mu fanko nkro na to na ebemben no ho na om nso sa model na am de aba no ye replicate wo sa nkro no so eso honum na honum mayo anu nso enya dwumadie no ho den mfaso efise omo buy no maye bibi etse drop-in center omo maye TV books any tables ye kwa sene madam kan ye woda emofra ni hia no mama ye info park sa ekwan omo fa so di omhuni ekwan a misconceptions ahoro a ewo ho se wo ya buy wanyi bibi no amfa mpna se bi wo be ye jimi sa ensem kakra ha mofra na omunya information ombenya wo omonanfofo ho na okwa anananfo no so aka de ono nso nima enye papa ama no afa saa no nti yan yasem no se ye no kra ye sinipi e kire mofra se sei ena etie na akoye nso a eho insunsuanso ni nti ehia a ye wo tables a mimi ho say ti mankwanta no mofra no me dia chance efi class 1 okay ekudu JHS 2 na 3 no mo won masan robu in new ones a ye o madam mo mai intade ya hye ye mayu nti edu sa ye de ni hye fide edu fida na sa da no mofra ni nyina bi hia e wo honom na topic e wo hono ye de ato ho na ya bobo hu nti nkula no so kwa omo wo sebi se na chichafo no ye ka asem kire ye mayo na omutie pa se hu nokura ne se ne amenu aka yetimi yi hu movies e de kire omo no nti omu se ade ne ye nokura afede na ama na adwen mu no odwendwen hu no hu se de ankofo yi eka chichafo e ka kire mi nokura nti no omo fa eno esen abonten so namfo de na omo be fa na e be ha omo no se omo se titupa omo ha ni okada yenuanum okada fo no ha yen pa am saying ha maiwa no e wo yen nkro kitinkiti o so dia ye beba challenges so ma hu say minuanum ayi books bi aigba den no aigba den me pa cho e ka books na pranga na fo no de breyer no hu bi bo twa kan ba bi kakra ma yati say o de breyer mo say mo fa yen den Pacho enu so fa sa nyama no hu bi yare a HIV ene my changing body baby awdu a hu se wenni nti e wo se wo siesie hu se ne obedi hu ni Pacho and the book na mo de bra mo na mo de sua de Pacho ane Priscilla yes o so de no hu me Pacho ane and the o kenkan Pacho ane na mo kan a mo kwa mo de hye mutimu ana se mo ne nkrofo na eche Pacho da bi se ne madam kan Wednesday say ya yehia ba ku begina ni peer educator na ya ko educate ya workshop no ba ku begina ni na de esua no e wo book ni no na yesu ya kire wona wa anko ni bi ya PS no okay yo abusuafo ya ne plan Ghana for yewura Steven ono awo timba nkwanta obadwuma ho papa ene me ankasa me sister me brother penyini owura daako na okafo me sister daako na etwetwe nkomo efa kwan a plan Ghana for efa so no omo boa yinuanom nkuma amo ye lower hill chese omo ntete o yese ne a emofra no ekasa kra otimi sampa ade no oboni be kan nyansu so papa ewo womo abrabom o yese no mkasa kama mo nim sresre da womo as bia na owo ayasim bisabi ana owo emwa bi ana opese ewuhu bibi efa plan Ghana modwumadi ho ye kase ye botunya frabam na okosan no ode aba mo aso da ohia na waka bibi a chirusu bia no wubisa omo ha yemu akwanya na omo tumi ayi ano ade ama mesra entwem omo nko na kohia mo krom se aja dan me tese nkrofo bi kasa wo studio ho na omo se den omo se fresisi a na wonyi wa no 0205 818 748
0205-818-748 0205-818-748 and after 0270-191-971 0270-191-971 look at the WhatsApp and voice call united for one WhatsApp text message na the other for one bar question episode bisa you can come any amount and our friend Bemuswa you be picking up hello Adisha Kunkrubeni where na Kwame na kampachoka Zefri o free timba kwanta you na Kwame pacho who has been na contribution contribution na pacho yankwa yo me bo planga na basopa na so teachers no mama ba ho na chido yetie ne pa yetie program ne de o ma yemi nti e catch course na omonso ya sisa e da masi yo na Kwame ya da asipa why yo Okuma radio yeso ye ba Kwamoso foundation na wo ho nti mu nyina momra kwatima kwantafo nyina emra omba sorosho ebebo nkru na ho nyina no ni achede te na mu nyina be share planga na fo sada mu nhyem atade no mekan ho be ye games bi ne ma bebre want me nyina so ana ai 0205-818-748 0205-818-748 with me afrabem now the contribution say abaso body empo a say nana Kwame bebo abaso no so betumi di aba 0205-818-748 yetwin komo ya obowura mu a ye be fa na de nyina tumi akonkan and for 0270-191-97 1 aja 7 we de mu nyina mbo yi anu amame ai dwumadie no ema nkwana yesi mu ne omuni ana yes me sha say ohene me da se enye ma nko a omama yen kwan se yenuanom mamu anu so yemfa omunye den enka ho ntu batima kwanta se ya ye wo mamu a omso omka ho omusua bibia yesua ne ma ne sua meeting ne ade a yekonyina no mamu anu se den ekobi na omso mahu ne ekoso poti na omso omkọ a omne omunua mema no so aden akọ akọche na saa ohawi sabe enye enua ma no so nko na eta ekọ yenua mema no so eto da omso omuhia saa akwanhia we bi yo antida ko me ba emema nko ema se ma se na eja eka no emema mu akwanya bi wan saa emema nso ka ho na eya muslim obone ka bibi say women are weaker vessels ema de bibi kakra bi utimi de dada ho nti na ema na eni won ho mo but emema nso wo into class or group one or member be say o mo member 15 oh wow what about member na wo mo group e bi din amame ayipa o de bibi am sha say wo so ayipa yeah Pacho ye frɛ baako Tete David o ko asimi chia no why Pacho you ena Adetu Benjamin ena Charles Edusei ena Kramwa Felix Felix mu nyina ho Pacho yeah president so bi din wa ho me Pacho ye wo Henyo Bismarck okay akoto so ho o de akoto no kwa ye okay ye wo enim ena ye wo yeah what yeah mo it is a member wo mo dey dance say member wo 0205-818-748 0205-818-748 question me na person obisa contribution na abasobo bi na person de ma pranga na fo we say no matiti ye mamai ayepa ne president no mo kasa utin sampa there is future down there. Afe Mama Dorcas, so ma anti da ko. Yemra challenges na papa ka ba ko. Mu challenges ya mu face wo ase wo no e bi ni de pranga na mu. Ana na all kan na all kan. Ba jo ba ma kire ka ma da roma. Ya challenge ni ye mostly okada drivers no. Omo ana omo ha ye mo free. One mo free kasa. Na otu onfo a. O hia won ai samu teacher for no go no mo say mo adwen na mo say e frɛ mo ma no na fe yo mo kasa o mo aso no se mo frɛ nyim na enti challenge ba akɔ ne wom so o discan dada mo frɛ no challenge ba akɔ ne okada drivers no say mo boa na da achi bi obi aba homa no so yen kɔ ne nkyɛn asa hello
Hello. Adisha Konkrun Beni. Pacho, I bobo mi fabi ko boda tu. Aye baba ho ye. Pacho mi hu ye fa. Contribution na question. Oh, mi pacho, mi di sa question ba ko pe. Ma yenkwe. Yo, ma di ka bo ma ba so. La sana omu wo ya mai wan hu agenu, mi si mu obai wan bi. Ite mi ke pa. So na mi pese mi bi sa se. I want the whole, what would you call the whole district and I said, Kwamoso Kwane. Okay. Jo. Because me too was in that. On the plan Canada. My Tibet, me nimbe, Okay. Okay. Enti, mema mo yara ma why? You, I babo ya no na eko children so no. Miso me banu baba tele mo be ko ti obabobo nyama keka no dia ba. Aha. That's bi mo kan no obobo nyama no but na me ni want to my farm. Ai, enti we dia ya no mo na eko why? Yo. Kwesi mema omo ya no ma osisi ya why? Yo. Aya chia ono odi ono ma me why? O ti bi chai. Me chia no why? That's it. Yo, aja osi onti munkana kwa moso wonkwa na ewa na ase. Aja be yi ana mama nso yi ano. Yo, ebra, enye kwa moso nkwa no mo. Se na edi kankan no. Omo oti mankwanta. Omo wo mango ase. Omo aboabo. Ena omo okrase nso. Aja obi abanti ye mfa ni pakro. Hello. Asafo na fo mo. Majo me hu yo de shebe ni. Master Tiemu Royal Junction. Me makwa baba dwuma die kase so. Question bi ana contribution na baso body. A question. And me say me born about one tire ne. So na what tire ma you am one left and right na ko pon shira mo ni kan. Then say this one tire ne. I would what tire mu e bi ko awo fo no ho ana. Because sometimes we say me what I want to. But also me am not o je me say on tini what I say we know that my friend this year because I want to tell you the power for what my friend to me you want to for year and after then me pass Jo. Also for me that's the power why? Yo. Me won say mo aton sa frem mo dwumade bi ase meba why? Ba che. Say asore na school dwumade bi ni nyina no meba why? Ya me sha wono ya no nyam hye ne bia. Yo. Ejaja na oka ohaw no a muna no na mama nso acheche mu se mo ha ba ko no eno ane abubu ya drivers ene na hibio okada senya eja ba be kan na asem no awofo no nso etoda bia na emu edin kakra fi se ye bodwa se na dere kan no yetimi bodwa efra ofunu nyina ba se na me ba ne kan no na o maye play kitu bi edi ada niema bi edi acha ofunu ayakayaka dina kitten de ebe friends en kitten na ase akra omuye ebo omude ye nkola no ofie no yetimi da na di na ase ye friend pen for say da no stakeholders amini on ba hey social welfare no nurses no omuni omu be kasa ema awofo no eba dwabo na ase ebetu omfo omase amayen sa honsi towers ya kasa mu iti anwre bia me ho sen ha eda ekwan ba mu a me kɔ honom eni sa ekoka sa ohaw na panyimfo no awofo no ede ma enkwala no se woye ni se ya beboa ye ni se mboa na de ohaw bi bebre abofra no ye kusua ni panyimfo no eni awofo no eden edi hu komo so do send ya papa be kan no dodo na enti na de yansu dede na na ebekọ so aye na yaguso atu ya ofo se yesro ma dia ye kan no omfa na daachi na ebe ma omma no adiye na ai senia mombo mo homoden na yenu anom so mo yo mo adwuma na mo dada mo frei ese ba se chima to bi ba momfa mo ma police for ekwan wo ho eja ekwan wo ho a se sa o how bi ba Ghana pa ebe ma a police for na so na se yenu anom se omo free bi laptop na omo so omo de dada ye mo fra no Indomie dabi eja Indomie na ye no Indomie yo wo park no se obie su se ya as a laptop no just Indomie anya profudin sa pe laptop ye fe no laptop it will be Indomie to say 5 CDs
na odi anyem oba 9 months sa pepe na abofra no ebi a 19 years na wawo yes sir na obehwe abofra no o lifetime nyina na ne se obeto obo ase na ko school awie se ne a ohwe president na ohwe ayikpa nurses for ne judges na tim anim na ayikpa de ye play na baby oya ne nurse nti panfo eba ne nyina omhu na om se amame nurse no shata de no so na oba dada hu say yes e fata no aya mo kon sori mu omma mo kwan sori ma mo kwan o yakọ se ne America no mama kwan a asori a ewo eho nyina yakọ ho omma kwan e ma ye ne om ye den epanfo no e kasa yakọ nsori mpa odikro wo kwamoso ane ayatimba nkwanta mesra onana fa ho gi dwumadi mu ohima wo ho assemblyman assemblywoman awo ho no mesra fa ho gi emma se ye mama we prangana fo etisika edi siesom ama yenya o na obi de laptop eye fried rice indomie ababe nyimo biba no aseni school aseni daachi abrante de ko betumi adwane akobo bra ba bi foforo inana no next time eja me besra mu yate why yate pa this amushia na ba akoma ba akoma manager be kasa na omo de car be simi ene me ba me chen krokrokoko ma be si wono mo na ye ne omo so akasa se mo mfa laptop ho enkonyem menu ayeda wase papa ni wa dream pon ni unhihye pa wo man yesre wa se asema wa kan odbe yoyo na wa si ense wo ba ye beji wa fel so na so do anu abetumbi sa na ye pese ne a titrufo ne enimdiefo na mo wo influencers e wo society no se mo de manu tuma ye nuanom bi wo ha se watin wo radio si no wade atum se ya asempa nti ye da ase so ba na so be kaman ya ye gidi se ye kun aye kun Yankopon and I'm sure more prangana momfa bi mra makura be poase e poase methodist me na mhwe so I think say na so rempanyin for be kasa na maba ababe boa na ho nso niema atumi akokofam ne odi kro ne ade be ka enti mu challenge na to so mi no den bi o ye hu se se okada for no e the laptop on hard drink and you one you be hu na kwan two esu ye den mama yo ne to so mi no ye challenge ba kon so ye awofo no so ye challenge mayen ewo mu se wiase yedin ensuo tofo modin pa nanso wonya de abofa na be wiase de eyewo ena na eja wasede se akola at least ni basic needs ni de ode be ma no te se abofra wadi ni mpani fie so be 14 na 13 years mabu ni nsa na se wan top adama na hifa na ofo se okofese ka na fi no de akoto awofo bi wo ha negligence wo ja ne ba ne saa se ne ba ne bedidi ne ba na shatade ana se ne ba na yeden emfa ne ho ne dia ne se ne ba na so na pa ma me kosko abo na oko nti awofo ne so ka ho ewi ase yeden na so nkwala ne basic needs kakra na wo de be nante won ho ne de yesra awofo ne se wo mo de ana won fe ma won se wo ma oba ne ma nketenkete edidi sika baby obeda atade obehye na se enyina so na menyini se oba no ni awo yema no na be ma na fie akwabonten akope bi go baby aba nti awofo no so ye pamocho awofo no second challenge yo ya ka say assembly man ba ko era bampo obeche sa pad no ba si ba ko bi 24 oche adaka box mensa say e pebi ka on e ko chema yoga bi na osre assembly man bi sika se mpa cho ma mesika mfa nkoto pad kana koma enti awofo no ebe sere mu ada wo dia afa na bari wiase de me general manager ora ke bi o ka asem bi o se wo besunti na odi funu anim enti obetimi ahwe abofra enti na sebe ode na ba esere mu ara so mo wo ne mbetimi ahwe ai enti na Pentecost forces se ano sebe wono yoro beda ba je pass wa so dem ansa na akoda ontimi yes an se mo hono mo wate afi third challenge na fi third challenge no ye emre ya na emra ye benya se school academic calendar no aye packed nti ye say ko school anopa ji say enwumre no miensa na ye pon no miensa no so awofunu nso bi hwe say oma no be fi school aba no ma be boom efie
adeyo ani ade na afi eno nso so yeso yesa ni omo ahia na ye ni omo aye enkyerɛkyerɛ a ɛbɛboa ya na awofo no binom omo ntiase ye ni omo kan so ya na ntiase no enhyɛ da enkoyie nti ye fa so ni asra awofo no sɛ saa girl child we no say e wo school bia mu genius for no so asoma ɛwɔ hɔ na sɛ teacher for no hyɛmu kena ye strom so man nkola no ho kwan na ɔmo ntimi sua nneɛma bi a ɛbɛboa am daakye nyɛ nei nsuo kɔ ana sɛ fufuo bi a ɔba bɛwɔ no ɛna bɛma asɛm no ana sɛ bɛma daakye a yɛ pɛma abofra no ebetwa nti yɛsrɛ sɛ emmerɛ no so yɛ awofo no mo ma mofra no kwan sɛ yɛkɔ outreach sɛ kura ya na awofo no bi mpɛsɛ yɛne ɔmoma no ɛbɛkɔ outreach no na outreach no so ɔmo kɔ a yɛnto ɔmo agyeegye mu chaperons no ne community based members ni bi di akyire sɛ maame da ko ase o kasa de sa yɛ wɔ register wɔ ho a asomasi na ɔbaa ya yɛatwerɛ ne din time ɔde baa yɛ yɛatwerɛ time a yɛgyaa no kwan so wɔ nkɔfie nso yɛatwerɛ nti wo awofo no wo ba ne ba wo yɛ rest assured sɛ ɔba saa mmiriwe na saa mmiriwe nso ɔba bɛka wo nsa na one na yɛ dia wo nso pɛ sɛ ɔne ne yɛ dɛ ɛyɛ enti obi pɛ sɛ ɔte bi ɛwɔ baabi a obetumi ana saa pɛpɛpɛpɛ ɛno ne butai titiri kura mpa ya ba sɛnea ɔkan sɛ ahemfo ne assembly members ne kuro mpanyinfoɔ no ɔmo ne saa yɛwɔ bibi committee ɛwɔ saa ɔmo nso mfa nto ɔmo so na ɔmo mboa yɛ maayewa no ɔmo nkɔ teacher head teachers ne wɔ na ɔmo nkanyan saa child girl child project no ha ɛwɔ education sesi a school biara yɛden atibie na ɔmo nkanyan no na ɔmo fa saa kwan no so mfa ntete yɛ maayewa no ma yɛn yo ayekpa ene Priscilla mo de mo wo mu dada mo baka kakra kan ho hu mo ni anu maayewa na yɛde laptop dada ɔmo no mo baka kakra mo ka bibi kakra atwomfo hu ka bibi kakra but ɔmo by one na yɛde laptop dada ɔno de yɛn krom wɔ na ɛwɔ hɔ pa na ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛma employee sɛm by pa by this time de abrase kakra first no de na enye kra by sisi ade abrase wadanfo bi nyimwe wa hu oh pa besa he oh be 3 omo your classmate pachane JSS 1 pachane na JSS no komamba classes 4 na papa na crash ni na Ayekpa na anu kwasempa because I'm in support Ghana na sports for no dimachi na Priscilla also classmates ni bi nyimwe wa hu me pachane ahe pacha 3 sa ezizi omawo pachane amu ko school amu hia omo pacha omu nko school amu tifie mo ko amu hia omo enti mo afuto be na mo bema mo na mfofo na omo dada omo na omo so ma adwen omo so minja pranga na chidi na menko afuto be na ba mo pacha de me ka che omo ni se mo mani nda honom sisi ade abrabo na yedin se ukonyem beto o maame so a o maame no so ampo de ade ebesi no umpese obetia no nti no yembo ye ho ban obi a opese on dada ye bia se sisi ya ate ase se obi ball hu se me owe a yenko kanche ya chaperons ana dofs for home bechi we mu nti no mo obi ansizi ye right nti no so obi yesa no a yenko kanche rom so do mo ndada ye ema ye ene ye nyoma ye nsemfata aya mo hura mo wa hu pachane o ka dem bi na mo hura mo ka sei mo ka sei Ayekpa omo hia omo ka sei he fama akere bra na kasa omo ka sei o impacho obi o ho a o be ka sei bra register o ko se unjiska na o ka sa na unjiska o ka se o ga jense mi be jiska na wa be repu o ka jense ho na ka jense wa be repu kambra se chona o ka ntro bia o ka se ko kan o ka jense o ko kan me chiro wa me bro na se si ade nya film se pranga na futa echi ye kaka kra nya dia o betimi ayen hwe o betimi abechiw atum azan se mra no eni ubedi nti mo hura mo se be jiska kan ni okada voice no and your kada boys is munni adwuma pa bia ye I'm from na onko pe omo hia okwan so be bia na on person mu hurihura eh o ko ka ye be bu se ya
Wow. Yeah, boss, Achido and some. Amane. Did you actually Achido? And as I do, oh, Jada, Papa. Madame Dako, oh, Jada, Papa. I'm afraid. No, I'm afraid. Okay, be a member of Warren and Yamasro and Yamasun Intino. No, solo, I can't know why. Mama, I do mean simple. Mama Docas, I did aqua. Fafu to be mom. So the way counsel until we are penny mouth to inco. Yo, near the kind of media foot to be mamma Frano. We are both Frana was swa. Now, for the memo be am when in so. Okay. Now, mammy war and not the amount. Yeah. Inti Emma any bre anywhere any kind. Na empere and conquer when you so. Diabofra be Anthony Boissy. That's your homo beer, so to Boissia. But to me, any bear penny pa. Now, also, with your foot to our firm, near our firm, now your foot to Amafu. Our phone so dear. Our phone me a pamucho, Modia Berriasi. At the said in Bia, ya daimo. And to say, I want you and mammy about Chaya. I am on animal train. Momo, dear, pardon. Sabi ya draws no. Ya underwear at it no. A woman said, and getting an Abenyama, so yes, Sram. Who be school at a dear pan and pabo, and also your co school now. I then between me, I say, I'm afraid, okay. Then no go shia. Or the Atadian Fifie, or the Pabuani Fifie, and it's a Abayua, no Bonufu. Now, the school at a dear, a suicide, no, a fat idea if you fear not or what if you are. I'll follow you as I saw them paying for. Corrections, you know, I saw them with that. You come when no young cat a crying crack, I saw them paying for. Now, we'll back to school. Shut idea, Shannon, Pabua to a tree. Ah, man, is in Da Momo Modiana, Momoya, may my na Yandachi in the womb. I will for your ceremony to my chana doors, my yen to mano. Fitani tuntun, Miss Samuel in call Banaho. Na Nedachi, Amono, if it's Obana Edi, Odi ya, a comma wankasa. And I'm Mr. O, a merry man, and my sister, yes, Remo, ya memunya or my yen, na omunyin, na so near, Ubehuna for our fan name Camelda. We are ready, or the Nebema Pepe, Yadamina. May I come as a baby anyway? I don't know. How baby a soldier, neighbor, police, neighbor, pilot. So you have 4 man grab a memo, what I say. Nothing in a concord. I just my foot to the brana, a young co. Yo, Minia, send your Mrs. You might do the moment of time can see a party say, Rebecca actually. Then she and new come up. Eric, crank, paying for Becasana. But become my more child evangelism pen CF. American company, very big. Kanya Cemetery school for now. Before I saw the major more with this candle. No crap. Casania Gajan. Inti the yes, send your sister Kayano. Our phone, your dime. One amodi a buy. Inti kit through your mamma, you ano. Muni makadi and kakranka cry, bet me abo mama, and near me be ain't me MS Sanka or meme dadamo. No man could take a decision be a best sell modachi and manimuya. Inti esrem kakra na mbe no mo de mo nye na mo kan kire mo man se nia minya ye ni inti nso enkakra nkakra mo ani mre bibi ana se obi ade ye mfa sa ne ma no den entete ye ma no na ye ma ye ni nso enko mo awofu bi beda wo breko a ne ba emeden emedaye na onim ba bi onam they say wake pin akese a eba so na emafre yom ye den omukọ na awofu akoda na abana ko wekipin obi be dada no o de bibia gunsam e de akana no na wanya na ye ne obe no wani bete no na wase na brabo ayeden amaw sebe eni ema nkoyi be man so o share ne nwum no onji o na ono so de sa anyi se na so abetena so na chese wa ho kire no kwa na ye den eko esuru nti esra ofo bibia twa beto ya ofo no se yesra ma omunti omani no mfanhwe ye mama yi eyeden number bi wo ho no ma ebia obi pese ofrem a ebia opese obedom ana obeboa ebia oyo hene oyo hema oyo community member oyo opinion leader na opese obeboa number bi wo ho a mfantudwa na inchecha na fi yensoro dwumadi ne so mama da kwa mi am sister my brother yere me pacho
Bacho bebe ma kira kira bacho. Obe frame project man coordinator. I friend Bless Viku. Bless Viku, yeah. The number ni 026 566 1737. Mrs. Subio 026 566 1737. Ibini ye Bless Viku. Bless Viku. Yo. Which will be one now you're sorry so. Aja Uchia. Yo, Minia. That's it. Also, yeah. Methodist in the whole Ghana. Raise to the power one. Aye. Yo, yeah. Who's a senior Moka, Moody Kanka, no? Ultimate that may be a pilot. Meet me as a war. From the onset, one of the can we boo them. Aye. It didn't master. I'm a corner. One table for Methodist. Wouldn't you, my dear? You're so for that. Yeah, I'm catching to me, my shame, won't crying. Now I'm holding on me, my shame. Me a bishop, me a catechist, me a caretaker, me a baby. Mama, how am I doing? Aye. Yo, yeah, that plan for us. Say on this surgery, my dear, bar, sir, 5 communities. You know, more Casa say communities are a ben also. Yeah, this project here, but Kohama, Honor Myron, so and Yaso and Faso dear. A sign comma, Nana Asmani, our Wotiman Quanta. Okay. Any year him, Nana Butchie Adobia the second. Okay, Nana Butchie Adobia the second. Or America Butchie. Oh, America almost you the link remember no be Sama we no yet in Swania sorry. Yet per se program be near the dime mamma on Chehu Krana. Wa babe boy nti say other communities no mu nyina di adanse say ye hono die ye ka say ye party ka mu say mo France wo pese o ka say to makoma so sa agroni party ni so ne ye fa enche bu nso ma ba ne atumi ani o ma di nkomo ye da party ni kura de Yesu ka say my dede aduane sa fe nti ye da na say ne ye da timan kwanta man nyina so ase say ye bodwane e from a de hu jim ama project bi e be ba no ye successful ama Omano so edin eden na ayi abobo ya drivers nene omuna munhwa mu yi amambofo je be yegu ahoro ampo president ayi pa ne president mon kasa ne nko mbuchi ankrofo hu o mpacho aside dika me de ma Mr Bless panga na phone me down wase mo awo pass ne imwe amonde boya ye no ena aside etose bi ema me mame se me dana se wa mame akonya se me smeti mi aka planga na phone bi nga me so me ni ndia we bi na so me dana se se wa mame so maka ho yo Priscilla Christ inti fama akembra wa ro ina iro ho sun ade o ade she no hwe jai Pacho aside edi kan koma Mr Bless ena aside tosi mi nu wo e koma mi chaperon so ehun mi say mi so mi obi a metumi abeka ho a kire madam fofo nyama ena aside etwa to koma mi mama so penny ye say program say aba intimately aye ye da ofo na se mama da kwa say si yo me so me na me da amoso me nyina se tituni na afia nko bekwen I friend brother friend will be BM a ne support die aya charity didi ne ba didi ne ba no me mate ena eye da Ellis I friend efo saboka saboka ena obi bia say plan Ghana omagene akomapem ne emo a wode aboa yen de obi ase yo abusuafo ene ye ne eye plan Ghana mpanyefo a wo so ye nuanom maamu atete yo mo kirekirom se ne yo mu ho ni emfa ana twetwe eye enkomo ye papa eye Steven ye mame eye mama Dako a urayire Dako ena ayipa ana fe Priscilla ena etwetwe enkomo ne we ne to so mienu mi se ensi heya ha ayo de okron enson ekipo baako eso abusuafo so ye damase nyame nhyemuden na onhyemo na abri ni ado nyina no bonya bre mo frɛ mo franso mo hwɛ mo yie why mo amode laptop dada ankrofo no mo so mo bre beba mo bre si obi anko a wa obewu me da mase yedi de kwa me hene da ko yegusua etwa edwumadie no eso Ho, ho, ho! Merry Christmas! Okumai Radio 97.1.
Merry Christmas and Happy New Year from Okuma Radio 97.1. Glad tidings, Merry Christmas and Happy New Year to you. Okuma Radio, we bring you the best. Construction, letter by letter. When you never know, you will not say. You will not say. And when the man in Afro, I should drink for an hour. Why? That's a conya Wafubia, Papa Fua Bosro, Abuanibia, Nana Yamia no Pranua, Abuanibia, Nana Yamia no Pranua, Abuanibia, Nana Yamia no Pranua. Abuanibia, Nana Yamia no Pranua. And what do my enough for poor? I should check for an hour. Why? Nasakanya Wafubia, Baba Fura Bosro, Abuanibia, Nana Yamia no Pranua. 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 Ebe, ese mayo bon. Nasa Dimitri Bechima. Wala ujengirege. Aya wuhinde fune. Na Dichima keka kwa fonsa. Yo. What's in my yard, Bonnie? Nasa Dimitri Bechima, Niano, Onyaminayo, on a diata cigar. 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 Samaya Mobo said, and I want Mama Samaya Mobo. Ejewu, I'm Mama Samaya Mobo, and I want Mama Samaya Mobo said. And you dance, now one of Babuamio, and you dance, now one of Babuami, and you dance.
wawai na chakonya bwafu bia koba fura kosro abo yibia na nyamia na pranua 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 abai so bema ajuwe so bemo Merry Christmas. Radio 97.1. Samaya mobo enewo mama samaya momo se ejewu amama samaya mobo enewu amama samaya mobo oyimaya mobo eyin dada so na wana babu amia eyin dada so na wana babu amia eyin dada so na wana babu amia aina dasa na wana babu amia abo yibia na nyamia no planua abo yibia na nyamia Merry Christmas. My Radio 97.1. Ejimi fanchi akasema eye plan Ghana fo abusuafo Timba nkwantafo na fe kwamosofo na fe memfa bi ma eye epredi Ojura Planning Committee epredi Ojura 2022 Planning Committee Rich Office abusuafo mu epredi nyina michia mo fe ubra ubia so a unya bre etie ye no ana bre ni ye tia ye bre ni ye tia ye ene mo ene commentary wo ho hey Come. Miami Papa Dan Kwakuboche MP for Accra Kwesi Labi Honorable Uku Ebru Mrante Ebru Mabawa Ebru Mrante yine Accra Bampo Ai Bella Owo SDA Osofo Ajinkwa Ai Ocham ni mani bachirem our Calvary Hill for graduation ase Miami Papa Reverend Dr. Kwesi Dakwa Asore no Mranti asore papa Onyi femne wiwe ya biko webo ya Osu wampi ya biko subo ya Onyi femne wiwe ya biko webo ya Osu wampi ya biko subo ya Selense Against watching Miami Papa Reverend Dr. Kwesi Dakwa watching the man ever graduation and life filling station Chiwadoma Calvary Hill Christian Ministries Papa Michiao Osofo Ajinkwa Osofo Ransford Osofo Atiemo Osofo Mami Chechi amunyina ananakuya agudie
Nizenchia, Miami Papa, Apostle Akun Labi Samuel, good tidings. Hey, Mr. Matthias, sorry, can't make you better this aquatia, sorry. Abanum, let me show my fish up. Merry Christmas. Okuma Radio 7.1. Okuma Radio. Merry Christmas. Okuma Radio 97.1. Official Power. Okuma Radio 97.1. Official Power. Wafemi Irene, dodo na Femi Obapa, Obeba, ya area ho na ho yesun, ye be hu Okuma FM, ya me adumu ama ye street lights, ye de kwa kobo. Ya do Okuma FM ase. Ene obi bia oboai, e ma street lights ne ba ye da mas. E ya kan ne se nya me nhira, ye da won ase. Obeba.
Within the Ekia Castro, no Mandela Market, a one of me watching Castro Baco no size. Okuma for my de papa, me felem. Okuma for my market, be woo. Oh, Okuma for my Jenina, Mumonio, Yamma Jumapa, and then the palm of the abo man you. Yes, you could have sing tree. Okuma from my bank and you can you cry, must say, baby, one is size what. Abrama Maneka say, Mom's joint tobacco pay, a man for a good room, Okuma in radio. Oh, my champion Mati. Okuma from my bank and you can you cry, must say, baby, minimum how grow cry, no poor you and a jewel. There should be a museum, one is size what. Ewotia ampem da kwa me de efrede mare hema Fabwa woma mafanya masucho onipa bibie Seven Pache, Uwanya, Sawe, the Mamu, Moye, Morgana, Yagama, what you call me, Alola Bisawa. Fire the Papa, Wasikeya, Fabwa Uma, Mafanya Masucho, Unipa Bibie. Adasama, Wontemo, Onyamia boye, ya baby asi. About some new tune doesn't. Wama yanyan, yamfanyan yo. Ebinum di wanyan. What the say I do? Ebinum so wanyan ya. Anyan papa. Okosi broyin anyana anyan papa Azashi share pray Etrema na wenya jo kontam rantam Azashi share pray Etrema na wenya jo kontam rantam Obibi anyana Odile wukade Omuda ni yankunya kosupe Ase akuya Ayemo wapa no hutam Nenyu efura Waye bubu afo Okenye sikarada Ebe Anyan, anyan, anyan Alona bisawa Alona bisawa Alona bisawa Alona bisawa Wama yafanya yeno Yafamu ayamba Mayamba tumpun Awaya Bensankumia Minginaya tusumbana
bisawa. Alana bisawa. Alana bisawa.
mo asiasia se me no pe afikosin ene na urade mpon se fi na beto ene ne ene ka ene yo e ba je ne gia ene ba ene yo ne pe moko se amako tb ne o mina square afikosin nya me ne yule na na ni denchi na ni ye afinye ne be beto ene afi akoko se mo ni pe years ayule so na ni nyete na no be bo ene e grama mina square afikosin Nachale estae, mi elo pico, nachale estae, neke estane, e coluoco, neke estane, e coluoco. He is one leg, I'm a puffin show nasha. He is one leg, I'm a puffin show nasha. Mi esta kake, mi no chimones moe, mi kake, le no e o my boy, estae. Nachale estae, Mielo pico, nachale estae, neke estane, e coluoco, neke estane, e coluoco. He is from there, I'm a puffin show nasha. He is from there, I'm a puffin show nasha. She has the kake, mi no chimones moe, mi kake, le no e woman boy, estae. Olivia, the movie, Mamma, dance na wanya afa akanam so mo bi bia ko siamba ma tia me yesterday na America say magana mango kwa mangina me mo kwa pe ma be japo be not yasi onye nche do kwa mango ja masi o ma radio aya be Eyo Okuma Radio. Aha, and
no customers nyina no bibia bibia pa okuma radio ye yi for a man tell so say e janko yo ni amina hay wo friend Your friend in Anakwesi also a list of war. Na Okumai and a Mia Juma war. As a photographer, Nanya Dum, Okumai and ya Afiba, and ye can say, I don't know. Your friend in Anakwesi also a list of war. Na Okumai and a Mia Juma war.
ayedenu, dia chili panam fili. Mami wine glass, konu kakra. Near God double boss. Mami wine glass, konu kakra. Near God double boss. Mami wine, other wine, champagne pabadi, yenu nyayengi. Dia chili panam fili. Boys on the influence means nothing except serious play. Girls on the influence means nothing except serious play. Serious play. Odo bumani, adiachiwe. Mami odo bumani, adiachiwe. Personal influence means nothing so serious. Oh yeah, Bemami adonsu. Personal influence means nothing so serious. Oh yeah, Bemami adonsu. Mami wine, other wine. So bad, Mami wine, other wine. So bad, Sumo lala, malala bo, lala ningwa, sumo lala. Abijafoni egusua koto sramo. Se ene okuma arena no ebeba so zigi se be adwuma. Malala bo, lala ningwa. Malala, malala, bo, malala ni mo, malala, Eti nyumrei commentary ebeba so eye Okuma Arena eti yesremu no nson obi amra emehwe bi yenim ha ya eye free champagne papa bi oh na yakoto esremu se bronya no so eba na Okuma eduakro enson achiripa baako obi oni na ofo nete awofo beto mpaboa beto fanta beto coke obi so de eye ni ti na enye asane timi sane nipa akodi eye enyanka fie aha bese madaroma momwa asa mo fra ni nyina no yene omu ni bronya no emfa emom Mount Zion ana Mount Zion foster home yekwache wo made ene wakodi bronya ne de abom na lumba bo nyumbi ye me de papa lumba ha Allah aya kaye wasi ono de won twema bronya ma na bronya na adu emfrai ye ne ye ma ye bedi ne kama emfrai su ni obia omuni abo afo bia etibeka Okuma ho na ye mpe bibi kakra mfa ma mfrai so watade wo mpaboa minisa mu wodada ye mfa nkoma eye mfrai no mbronya die so enye kama anenti eye mobile money number ne kan momo number eni nie 055 92 31 873 055 92 31 873 MK Okuma eno na ebeba na fi reference number no ebe ye bronya ana Christmas eni nyatumi akwanka de amount yesramu ada umameboa yen na yama mo friends so ensre mo fra no wo mo ensre papa yama mo fra no ensre enti ye beko na aja ma de mo so mo di bia ba obi am mo de fa kakra ntum 055 92 31 873 ade nyatimi akonkan mi ni Kwame Onye da akon
Methodist for Namrant D-Boy. Kira KB, Ziggy B, McFadden, DJ Donzi, Omina Kauna Ne, you didn't bremo. A motor set ye ne a Plangana for to drink como in Kahumbi. Yeah, we must say Yangopo, Mama boy, 055 92 31 873. And now what you said, watching now, watching Carol's night service, no, ever basso, I will come in here, Munyamabua, and you need to be conquered. Nana Yankupoy. Azana. Nyamo. Majimenio. Mo. Yanyamu ide Yankupon mo. Wamusi stadium ne ba kwen walk out o mo fi ase edwiri. Ghana sports mpanyin fo mo kwaje mre o.
Somebody winning lottery, you for try your luck. Oh. If you try to jealousy, somebody they prosper for life. Now God bless her. If you try to jealousy, kaya. It is Angel 95.5 FM. Oh, Takrade, Western 100.9, and so Far Test 90.9 Kofodia, Darling 90.9 Cape Coast, Angel 92.3. Ewo Sunyane Cheers. Ewo Sunyane 100.5, and Abono 107.5, K 103.5. Ewo Techimai, and OFM 107.7 FM. Obuase Angel 96.9. Ewo Tamale Voice 93.9. Ewo Agunan Kwanta Republic 97.5 and so ewo nkoko afi okoman eso ewo ekwapem ekropon ya wo manfo pinua eti ede afaso anwumre ensem ya ede ebre wono ada Roma New Life Homeopathic Clinic kura ya sen Dependable Herbal Center Fair International sanso na obesan ate yenka anase omo kura ya sen bi so ya Antec Herbal afi Pemihwe Mixture Obapa Company Limited Move Match Electronics Stretch Go and VFM Car Pharmaceutical Limited, The Makers Electronics, Healthy Health Organic, and Agbedema, Afghana Health Therapeutics, Medimosis Poultry Center, and Rojan Herbal Clinic. Radio Amitie ye Okuman 97.1. Ye frame Kiziti Akunedu Osaibus, se Ope Radio Adisiani Enije Womudia, Enuani Okuman Radio 90. Already a friend said Tenete and a Reverend Fitzgerald, Odonko. Wamu nsemu ana eji secheminu ano kotu esi ejina bine. Na mampanyi abedi achire Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia waroso ede abasubo emu oduro ene wode ama adwumaku a eno eye audit service no ene mampanyi a woda adwumaku no nyina se abasubo no wode emomo achire se womo aboduma. International Monetary Fund IMF and Afghana ban ye share dia ye de baby edrone da tadwie atadwefo wa ye yate dene emunsem bebre na eba ye rakanoforiata akasa wo se beboa inflation bekofom wonu kria sa akasa so wo bompa ye Ghana fo nyina mobi se ye nsan ko IMF bi we echi abusuafo ebeko yes awutu breku awutu senya awutu breku ya wo awutu senya west mansini mu na adwadifo ma wo hoboafu ena masembenti na sanso na nanom ehemfubidom womo ewo eye awin traditional council make us say womo abo minister yo wase north edua anu eden na ahantaman o student association ahosa womo cheso womo suku atade anom shan dada no eno na sunsumwom eno bo school ma school ni di nkunim head mistress assistant ompene ho asema wonsan konachi enkofa dada no ye ka say obenfo baako a kane kura no say mrahye bedwani so akasa e de afa nkabo mu ebetimi de pian koda e wo madesu na ye be koswara edwadifo binom ya wo mo eton car so mu kuo ya no eye vehicle and asset dealers union of Ghana wo mo so asre eye mampanyi papa se onhwe no nkasa enkyere opanyi a oda yoko bambo adwumako no ano mame tiwa adodankwa onkasa kyere no ya kasa kyerɛ Ghana fo nyina sɛ adoye ehumabro ane yeyo enye skafo nkwa na so omoye kakra bi a wo bi aboa wo bi na no na nam so nyame ebehira wo abusuafo ene ayaje pene anwumre yere kase ebramo ye me apia kubi kase bohene frame wasa international mene obafo krokro sanitation ambassador 1 na ache mami two two fingers ede radio sawabroni mampanyi testi papa bi mene kwaku piesie chanchan hene Putin so afele ma feel seto na na de hweye na wo ba no hweye ma hweye pa
Adolfo. So wakuma da fashion so padia. And you're not messy so HS Creation Fashion School at Champagne. You were teacher for kuku damwa. You do better entity of them. So wako school, so wonko school. You are sure said your fashion city. The HS Creation Fashion School has the beginner class, continuous class, and the polishing class. We also have special courses like corsetry, bridal, jackets, etc. We are MBTI accredited. We also have advanced courses and diploma courses. Your library. And yes, our hostel. There be our better day. When you are any problem, cry. Your my school if your money BBI. Yo, your friend me Ajakwa Mikela, a Consina Junction number 1. My Ghana Manina Fishiapa, my Okuman for a Fishiapa. My mean customers are more Pamade, our Ajakwa Mikela and China Fishiapa. And Shiami Yere and a member with Mamma Henina, Mamma Fishiapa. Ghana Manina Fishiapa, Yankopon, Emma, a big court and somebody and Jim. Oma Okumaya, Yina, Yeti, Okumana, Okumame radio station in number 1 radio station in Ghana. And Honina, Hwani, Yeti, near my power, Chedia, Weche, in some power can, a Radian Pocom Bow, now only Uncle Butas, it only us, Namisham, or Yusuf, Amen. Lady Kayamama Frishapa, Emma Yang. Passengers, and as your customers in the Frishapa. Say, Nakopon, Afna, maybe Asuvima, young Satin Carbonibia. No problem. Yes, station, and your accident, Rebecca Manoa, I know I can do everything, and accident can sit here, who people I know who win. Card in a Tibia, we do 2 big and I'm accident party. Yanko Libuyanko, the Pasi, Ibiama. It's an in America, as in Yanko. The sign that Dinasaka and Yanasu to me, Yamada for say. Say, every say, Ukuraka. Now, Obio by taking none of Matchina. As so it's a woman. If you say, a beer now, mammy, Unuya, or baby, and now Bushi, and now Waffy. It's him. It is a Savana, no Savus Anipan. You are Savana, not at your harbor. You shall not bring your eyes with me Savano. Dinasa, when you are to win enough for say. So what driver almost will be watching now. Okuma ready. Nyamai I say. Maybe about pending now Sunday police for nearby. Now more than the air so my yama I am woman. It's Yabo Mabaso. Nago is I'm not human enter. Now I can't wait when we look at our education. Okuma station education. Okuma Trawa could do the PhD Kurama Abroso. Nago point on Papa, let human enter. On my mission, I am so. Negotiation, Yadamasi. I can say a Ducrum. Educrum Taxi Drivers Union. Educrum Taxi Drivers Union. Okay, near Yabasia Kobium, and only a bano. Educrum Taxi Drivers Union. Okuma Radio, Mama Frishapa. GPRG, Educrum to Accra Chairman, because the Chamada Costa. Your challenges is here. My customers in so efficient. Their challenge is new business. They say our customer offer car or check our car. GPR in a running a Kuapuma. Now, but as a KBO, there will be one for Nibi Bikama, Naira. Floating cars, truck cars, or do any chira. When you Nipana no offer, when you find a swing, accident floating cars. It's your best young customers. What for car? If you are a shanty, our head cars, Obehu, a Ducrum to Accra, a Ducrum to Madina to a Ducrum. One gets actions in the corner of Canon, 1 pound for a car, who will become Oba, on Sabeka Unyama, and a Quenchia Basabazan, so give you out to your training and driver, ye papa. A Quenchia Basabazan, so AC. Okuma Radio, Oma Fishiapa,
ma pa mo di wo kwa mam na kusita ko Ghana ma nyina ya mama holding e be di afdance no na adwuma no matrew na afa Ghana fa na nyina ma obi bia Fishiapa ma kwasi Christian Harbor Center isa on way journey ma wo nyina Fishiapa da banka ma Fishiapa ma me ofa Afrokodu Fishiapa wa isa obi bia Fishiapa ma me ko so ansa ma na Fishiapa me yire tifa wo manfri the first spot ma Fishiapa wona mo frere nyina me nyina me mo bia Fishiapa abeta Eradua Kwame Opare Olivia me mo bia Fishiapa be mama me ego so ansa Fishiapa fingo ne fiso afdance na wanya afiba ko akana mfo mo bia Fishiapa ma tia me yesrifi na America say magana mango kwa mangina me mo kwa pe ma Fishiapa Zibri not yase onye nte yoku apam nyoku apam ya jamase Okuma radio mayade oframe nana otutu ababio a otoso anum mene adukro makuapem hene ye nyina nije se afenako na ba betu yen ye nyina anim yen a ye sha afiase ye hu nipa horo a ye hwe senke ye won betwa afi na so wantimi antwa wokọ won krachi ebinom so fufi antoata wanya kwanhia ma wadidem wakeka dem yare so bidibi atoto ho ne ade enu nti yen aye ya tiasifu ya afia toye no se mogya di ni pedwan ma frisa na takirema da bodwuma na wo se yeda onyankopon ase mumi nyina mfa sida kese enno onyankopon ase ebize ye watamfo ye wadofo na dodo na nanka ya tamfo pese ye bekọ ha ni amanimu na so isane so nyamensa so Yesu nti pobi a wo bono Nyankopon san ne a osan so Onyankopon kyekere Onyankopon aboye chidom na odi aba fie wi ne be wi afufufuru ma na emeka kyere mi manfo a ni se bia mfo do ne ntiase ene kroye ne emfa wura afufufuru mu ne ebe basabasa ye sakasakaye Uma yentwachi afene so yeje yenani ye hwa sebe ye de sakakra be kan ano ye be ye niema bi ade anije beba na eno no moma ye nye ne ntraso na mmoroso na enkofa oyone ne sakasakaye eni prase bi ama entokwasem de yempe ye pasundwei bibi kura na obi aye ona se wonte ase a enye ntokwa ne hia na moe kasa kire one ne nkasa onte ne ho ase pempenfu bi na ka kire won na wonhwe na asundwe mbra esi nyina ye transundwe mu a eno na megye di sebe so Kristo nani wo se ye be ya akora ye patwe wansa ne ayawo edi mo me hwese be maintain ye discipline no enye bibia na ye de akoma be ye na afi akọfa nsense bia ba okso enye akora pemfu kra na wo se discipline wo afi wo kra na afi de wo ye niam ayense mfatani ade se ding no megye di sebe bata ye ndin ho a enya dia ebeboa yen na na meka ni se ye nyina mfa do ne komakro na ye mfa ni afahye na ye nhwe se bibia ye no ye beye na akotote na afi nso mesre uma ye nkwa sore ubia minim ye nyina ye kristofo ye nga ye nya kristofo bi ye muslimifo ebi wa ada religion mu enu ntimu mi nyina mfa asida ma obo ade a wahwe yeso Unyankopon a wahwe so a ma fe na baawie no moma ye nkwa asore ne mfa aseda ma no yeje yani so a ye tue boase ne yeji yani na nkofa tokwasem bia amba Okuma radio ye da mase mobile nche na aso ye hwe adwuma amre ba no kwasem ni na e wo se ye bom abaso eye adukro modura krai masu mama yen ama ne mo bo hu da uru ma edu akirikiri da no na me nankran na me ti mo afiri da kwachi ye da mase emu adwumayefo niema mu ye nyina no nyame ehu obama ni nyina ye hira na be ye moho no Okuma radio akwachi ama obia aba ye besre won so aya wo ya advert ni ade no Okuma radio the best number 1 oba nche na so Paul Amantem osi edikanfo Okuma radio ye damase munu ma adwumayefo nyina tiefo so ye da mu nyina ase
mo fam radio no to Okuma radio na ho na mo benya ensem papa ene asem bi e Thomas mu a mo nso sabe e betimi ama konkan me da mo nyina ase ma mo nyina afishapa Okuma radio the doc social media shada ehu ni mfoni ono so na ebeka so no da MC services an na 2019 asem ni fiase a ye yi oba na no wo mu efimu no na asem na kwaba ya bo ho amane bebre e wa ha kwa edu mako aduonu miensa 23 charges na ne ye dia charge na appear said the onim se court nsem ba menya botire di ekire nkakan efi ase no omomi ensa nyina plead not guilty na 23 charges no ma me nkyerɛkyerɛ said ye etie esan se obia ene ne dia wonyaye eye atu esienko ana ne kwa adu a ye dia bɔ no eye mako edutia ono nko a no kra 16 out of the 23 charges yeah ono mse dia money laundering se odi sika ho dwa I am Rama ho kwan ebi ye stealing se ye beka se wabokro no ebi eye conspiracy so ni obi kan omtibom se ye be wie sika ebi ya betment se oboa obi ema obokro no shobi achi na obokro no enti sa kwadu we na ya ye chichem ebetimi abase ye kwadu mi ensa pack se ya makaya enso ye chichem ebi abosumi we fi bosumi we kwesi bosumi we wie sika sei bosumi we kwesi bosumi we wie sika bubuja we di pie ye mo eno net sa pepepe net into ono nko out of the 23 charges no onya 16 16 one ne o premani Reverend Fitzgerald Odonko ono out of 23 no ne die ewom na ye nso 7 teteneti no no ekra 6 charges 6 charges na pia se de medi kankan efimfiti ase nyinara emrantie miensa na se papa fo miensa nyina chese da bi kwadu a ye de ato om so no nukre bi anim na ye ka asem ni nyina wie na prosecution efra dance for mako 17 edunson ene ye from so media dance wo sa asemi mu enti asem no efi 2019 ye kɔ na yaba ne etu ahyeda ne yaba ne etu ahyeda ne yaba sika na wo mu a ye ka ho asem nyina ye 620 million Ghana cedis ye liquidity supporter ebra ye hu se bank bi ebrase bank bi asa adwogo eni sisi ye ne ya ne patria na Bank of Ghana mo sika se mo nyimfa nko so musika so na mo mfa mama adwuma ne enyina se sika no ne yesusu se eni pay ewi aye enti ne charge om ankodu ye kro se kodu ye se ankodu se manefa ankwanta se fa nkrofon sansem no ye beka se ne wawie sika enti ne charge om sa na pia efi 2019 ne bobo ba ebrenti eya na makone ntem kaka eba na mu esan se nipa miensen age atum akache court se omu ni fo wasem ni mu na ya fra dance fo edunsu nti ye wie ye pe ene se mu opi mu defense ye ka se omu opi mu defense no omu nyina file submission of no case no mpese omu kache court ne se kwadu a ye de abom no prosecution ntimi improve ankyere se eyampa se sika no mawia eyampa se medisika ho edwa emrama ho kwan ena court ne so tie no da bi esese mu yi ano kyere baabi sika ne faaye sika ne fa sense aban akopɛ sika edi tua depositors omo no sika wo capital bank no aban na etua omka enti sika no se ye de ma mo ampa ene na yese mo kyerɛ court no mo de faaye okay eno ena ye kekan we nyina wie ye omo tena adaka mbo wom kro kyerɛ mu a edu baabi no na wohwɛ ebinum adanse obedi na kyese sika ne kro edu baabi no ye ma ebinum edi sika ne bi gu efie raso em kama ebinum ewo fie na kyese anu da bia kro na enu baabi akọ na nsasem na akoye bebre ye wie nsem ni nyina no ena court share se eye November boso me ne dan na to so edunson ena na odi na temu ebeba wie ye eda na ye kodu ye no ena Deputy Attorney General eye Alfred Tia Yeboa ebebo court na mane se eye ato esien aba ne nkyɛn enye se waba ne nkyɛn wɔ kwakuom na emom ye wo emra no efa baabi a ye friend plea bargaining eye section 35 no ema ho kwan se o se ma wi aban sika na de me court na me hwɛ kwadu a wo de abɔ me evidence a wo tia me no na me ama me kɔtena se din dwen ho se ampa sika no madi mi wia sika na medidi a mitimi gitum me gituma ese sika ni mitria ye wo bibia ye friend restitution ese se wo hwe na utria compensation wo ho
enti ne nyina ubetua sika botene no na watua mpata sika na ya work mo interest ni bibia de account na watua eno ne section 35 na your friend plea bargaining no na eno na oba be ka say obetua 90 million cedis and not a more for a year court of appeal judge or sitting with additional responsibility as a high court judge. Justice Ericheba for Sedebi. Sikano, yes, we are 2016-2017. At that time, now $1. A year saying, or they were Canadian, or they were Canadian, and now $1 crown of a numerator, I say, after Sukra, I bet to bear 12 cities, and I 10 cities, Sukra. That time, no, not $1 a year saying. It's a castle, how much in Simera. You call 1st December. And no so sa enom so mo san komra enti ene na temu ni ebae na atemu ebae no enipa mienu eye Reverend Fitzgerald Odonkwa na the charges eye 7 Teteneta na the charges eye 6 no court akweti e discharge wom esan say anopana ye du ye na Attorney General Edikaya can't court and say, Papa is so best Sandy plea, no what Jiatum, no what's Sandy plea, and no penny you do your penny as I'm managing at Dakem. I had to waste and on the 16 counts in Nina, your sign can't then, I feel me default. On one jagun, and you're convicted on no one plea. The no one no one and no one so then I such a man. Nipa me no ne can a honor there. Apia, Rebecca say Otido. Omutiri so and nessa kwadu aye de bomb police ni bie nu obetimi akwache wom biem enu abegina no special prosecutor ntimi nkwache wom biem nyina no iyokofo ntimi nkwache wom biem emfa mu nyina no na ato asien de no ne atie nie court say 90 million no wadi kan atua mu 30 million deda wadi kan atua mu 30 million aka 60 million court say me ma unkwa fiase sika ne de obefe de aba okay o fi aba amagana na emom efi 1st January 2023 ekosi December 2023 good yentie tranches no 20 million as a so tria before announce 28th April 2023 another 20 million before announce 31st August 2023 20 million no 15th December 2023 court say first tranche no betua 28th April 2023 no say bo enumere no 9 na Bank of Ghana pon na sika ni nkotoma ma ye mfafo nkura mfra ni misa ne say ora to asien wo de Ghana ka untuae aposifo nkwache no yenya che na yemfa ne magina court na afa asotwe e wo hankasa nkasa no yemfa me hu se wano wo question bisa 90 million no kan sika ne say no mega 9 billion 900 billion yo na when any bi wo ho na eni bebre wo ho apia enti ye boram ni abobo na obi baby sasa den Attorney General Jitumu last time I acquire last 2 weeks I acquire Attorney General can say 90 million no eno na papa ni so betua a court ka say on peniso no ene calculation bi course when you say dun ketia calculator na de ba court no na emom o hwe sika na watuatua bia ma aka be 35 million enti ye hwe empatasika otua ma Ghana ene ye calculation ye keka bo mu no eno na ababedu 90 million enti enye tete 90 million na ye beka so wi ai na otam de abre na emom ye de ebia kan na bra ye wie asem ni nyina no ene ebisa Deputy Attorney General eye Alfred Tuan ye bo ase asem no nyame adum finhia mienu nie te say Ghana ye wo 30 million e da account mu sesi a eye sika ye susu say obi wi aya ene watuaba ene ye wa another 60 million oba betua asem we ofan the saying nipa mienu aya akwete discharge send no so be ka fa yentie Deputy Attorney General when the win part I don't really the state as one part of this matter. The second and third case press also be acquitted and discharged also one the other side of the matter. So here a copy of the judgment, look at it, match it against the evidence, look at the law and see whether we take a step in appealing or not appealing. At this stage we are waiting for. You see, in terms of prosecuting financial crimes, you have two main approaches. You prosecute and as much as possible also recover.
So if in the course of prosecuting the matter, an accused person comes out with an offer that's reasonable to the state, we consider it and look at the way forward. Because an accused person may be imprisoned, the money that is deposited on may still be with him. He comes back and enjoys the booty. Because at the time that we were investigating, we couldn't have any inclinations to where those monies had been hidden. So if possibly, in the other cases, they make offers, I would deem them to be reasonable to the state. Entiapia, where Deputy Attorney General Alfred Tuya Yeboa, na ye ya ne yeboa ya homodin say ye ne enipa mienu na nyame adom ene omo koda musum yeso ama masum adwom ne odi kan ya ne kasa e Reverend Fitzgerald Odonko papa we de biribi obeba court Ethiopia wona main gate say ya no apie na ene empire papa ne bo wo soro no who say yes oye nyame ni papa yentie Reverend Fitzgerald Odonko o se asedanko ano de menyame. How you feeling? We just stand the Lord has done it. The Lord has done it. It's been a long time. The Lord. What's the feeling like for you, sir? It's the Lord. The Lord has done it. The Lord has done it. We see expressions of joy on your face. You really tell us what your sentiments are. We just thank God for everything. It's just by His mercies and His grace. We give Him all the glory. He has sustained us during this time. And I give thanks to Him. During this time. Happy until we Reverend Fitzgerald Odonko we infinishia mienu nie afi no bi beka se nyankopon ama ne nsa so awafa ne mwadi enyo no nkwa ye wie e na ye tweben owura teteneti ene ebisa ne se papa se de na wabo si uti pa retire aka ho enti wo bedu ye eno temu afo hwe wanima se infinishia mienu me di amawo ana afa me di amawo kwa anka be ye na wo ba no na expectation next sen yenti ene ono so kaka ho. Well, I'm grateful to Did you come to the court with this conviction that today you're walking out of food? I'm not sure. It's been 5 years, so it's okay. I'm grateful to God. Thank you too. Entiapia we teteneti na court asan aka asisu dua bi se owura ato esien efi na ekoya ne passport onfa ento court registry ho. Okay. Say in case of emergency no person to kwan as you want to make onfa application em record. Now so nipa mienu amedi kan bo tape Reverend Fitzgerald Odonko and at tetenete de animanim ya court say on passport and da ho no. Yemfa omade am say Capital Bank case no ya close ya wie. Ya da CP ama bra kwampo for amane body free court to abra ye ne. And no sister so mo na fire. Ni akwedi ayanko yanimu na yi mampanya be de akire Alhaji Dr. Mahmudu Baumia waroso e de abasobo ye mu eden en wode ema adwumaku a audit service ene wapanyi a wada adwumaku no anu nyina se wo mu abo adwuma papa na ne nyina ne se conference ekoso ya eno second annual district auditors conference auditors eno wanom conference ewo enkra kropon yi emu na eho ena mampanya be de akire eba be kire mu se emfie duni afibia enhwehwemu ya auditor general ede eba no anam so epa akronfo ho ntoma ewa aban enwuma emu no afidie no Dr. Baumia kyeremu se afidie ne de eteso yentie eho ensemoi. Disallowance and surcharge will appear in the Auditor General's final report to Parliament and will become a public record. In the second instance, the record of disallowance and surcharge will not be in the Auditor General's respective report, but it may appear in subsequent reports. Eti naturasa Ghana mampanya be de akire Alhaji Dr. Mahmudu Baumia nka na yete ye no jubadie na so no opanyin so ya wono minister de national security Albert Kandapa wano so kasa akire se nia eha ne pa ya etete no sania asam eba amanyofo wo mu ewurawura mu se ba ya emra eni nipa bi no wase eha na dwen pa. From about 1992 and even before 1992, I'm not aware of any person who has been cited in an Auditor General's report. And every year there are several such people. I'm not aware of anybody
who has been taken to court and jailed, even if he is Angel 102.9. Eti na chese eno so enwasam eno no opanya wano eye minister ede national security Albert Kandapa nenka ena yete ye no yenyina so mfa seda ema adwumaku a ede Westnet Pharmaceuticals womo ena omode dura eye stretch go ede aba eti stretch go ne de eboa obi bia ya stretch marks ha wo pa se de edro no anu andam ya manfo mu bisa na nu edro kama se de adwumaku be na de baaye ene abodin atime nenye aprede hene safro okwampa ansene tisusa afinafo ne chimotemene biro entede no meyiri alaban adomonso ne me hobi aka aprede momo asienso esepe se me no mpe afikosin ene na urade mpan se afina beto ye ne ene ye kai ene yo e ba tani ne gia ene ba ene yo ne pe boko se amako tebi ne o mina square afikosin nyame na ne ayule na na ni danchi na ni ye afinye ne bebeto ye ne afi akubise mo ni pe yi ase ayule so na ni nyete na ne ho bebo ya ne okrama mina square afikosin Miso nana efo jiriwa epredi akwamu hima mina sokwa efishia po me bompa ise efibewe ne betuene bye bye Afishiapo, mama afishiapa, ayame, and this only Jesus can save na meka say. Emobibia afishiapa, okomanfo erade de mabe duru ekuropon ani okuapememu. Erade nka mo ho, munu na ahie nanso, babi amudin atrew na manu dunu yede nyame ase. Erade nka mo ho, mfimu mo mfiso. Mo adwuma nye yie, mo kasa erade ememremu, ne roma adwene mu, yamamu wura, erade nam no so de sa adwuma ibedom ekuropon man ne okuapeman na ama Merantere mabanso anya biaye Awurade nhira no e mana fishi apa mfingu no mfiso ne wona akoma mun na adwene mesesa de bueku apema nyina ne Awurade de adua ni mu no empue na nya kase enko wiase nyina Awurade ma no kwatenten ama no dokoma ebi beso baabia na ya de driver fon so de ba Awurade anim Awurade mfa won kɔ no fo mra won so ntomo buase ani paresai akra de yira enamoso na rebasa Awurade ma mabotare baabia wonam na mbrewo e mama fishi apa Awurade come home, afisise no bibiara yenshira amen. Me mama afishiapa Ibrahim yere frempom ane kasei Tinkom co store wa manfu ekropon okuma FM fonso ya mama afishiapa me mama customers fu nyina afishiapa me tia ma abusia Ibrahim abusia ne mankasa ma abusia fu me obi bia afishiapa ma okuma mfu etie fonso afishiapa ma nana opoku Benson eni ni nuanom na abusia nyina afishiapa se wode afiri abedum krodua manyim afisise mi na okuma radio etim na agina me do obi bia ase yakwa ahohehiem na amansan sikakrabia kese baako aya International Monetary Fund won pese omoboa Ghana eho ahiedie ena na yewura kanoforiata ebo abaso se empomponso akoduri de nyankopon adaroma bibia ekoye owura kanoforiata o Ghana ye fotisafo anasa sanahene na wono na Ghana anamusifo no wodi anim eno ani abrofu che na o makasi ani de ye panyina US dollars no 3 billion opepepe miensa ne de aboa me sikasem akoye nano ana empomponso efro ne staff level agreement SLA yero kanoforiata echirema nukure ne bebi akodunu de aka twe ne bro na chese sika ne dem na bibia ekwaso kama amafo bekaya omen nukure ba kope sikasem atete pansam yesoma enso ye pe ho ane asebre ya no ye pe ho so ne ye hwe nchenchen ye faresram ni nyina ne se omen economy no aye bibia wo ho emesabre ye nyina ni so abre ye eno na ho kwahia se ye de ho edwane kwatoa ye IMF na wonum eboa ye busum be sensiani ena sha sha ye tu sa anamo no na de ama acha ne se nya so oteme da sabrewa no ama akra so se hia me ntia mefumu ame no mo so atabri sika no woni bibi wode ye nti no mo de ama ho da bi okwa ebebu saw wo economy ne se de ye tie budget se ne tie eba ne se no edu sampomponso no wo bo brapa na so amo brapa odi kwaye me damase odi kwa gro ma ho na so kwaye den ni ne ebu saw eni to ma di ho akwani aba di ho akwani aba ma fe de aduro no
akwa kodru se eye staff level agreement no empanimfo na jatuma ne sa sika ne de ma ye de no ma jatuma ne sa menam so yeru akanoforiata ne ni age bebre o kirema eno ebeboa ema yetumi agina brane afa akwa na efro na inflation akwa fa to no ma so ne ade no eno so baba form ema Ghana yesi de nanim aguase ema broa ne seska foforo ebro no eno so ebekoye mi nyina ho atoye Amanfo kai say government statistician Owura Kwabena enim a Samuel Edini di enim what betu dwasa inflation no afie de na akosoro de bi kuransida ema kodu 40.4%. And when I'm so Ghana for just a baby, the address and Kira Canaforiata was from, and was in Sin Sichna, Nina and Samina Median. I am a physician, we have a coye. Sabra Yaka said the Era Canaforiata HSL, a catch on the bro, Nabibia Akasu Kama, and when Ghana for Yanum. Yamono say na afi yanka hunu say mrashabeja for na say 2023 budget no so mo yitu na bibia ekoso ye dia ebeboa me nyina no sika ye pay atumi ade abobra pa bi amaye ye kura kanoforiata ne nkura hyansem no mo mientie bi. Truly, the eventual conclusion of the program will assist us in our efforts to restore stability, tackle inflation, and strengthen our currency. That is why the various ingredients of the program should be supported by all Ghanaians and all stakeholders. We can only get to the IMF board if we get sufficient commitment from our creditors in support of the debt operation. The 2023 budget is anchored on increasing domestic revenue mobilization effort by 1.2 percentage points of DGP. On the expenditure side, the 2023 budget proposes to reduce expenditures on commitment basis by about 2 percentage points of GDP from 2022 to 2023. Primary expenditures are expected to be reduced through a reduction in allocation on the use of goods and services and domestically financed capital expenditure on a commitment basis. These fiscal adjustments alone are not enough to address the country's economic challenges. Hence, the ongoing debt restructuring aimed at restoring debt sustainability in the medium term. Owura no nyafo kanoforiata ne enete ye no owie no de ense no bi eto aso se sabre de Ghana hyehye ene no ma de egu akwam no ogide kese mu oden se ekwa bia so esika sem ebekoyi na ye obibi afro ne service level agreement SLA Canadian ne staff level agreement we the service ankasa no o chese ye de no ma egu akwam mu ama nhyeso am koye ye e Washington ho no bibia bekoso kama na IMF no de adura ne se won empanimfo anasa board no ebeji atum ne sikasem no wo de aba na enkare kirema when in play no abese mfie mi ensa kwa enani ye de ho awuram na frusa Ghana jifa hodie afia pema hankro aduonum enson 1957 ne de wei ene de toso edu enson na Ghana yekọ ne ya frim yekọ ne ya frim yekọ ne ya frim fedie ye kwakwaje eye $3 billion ede ababua ya brabo na enumu no ana sentrofo ebisa yero akanoforiata se so moba no mo kan se IMF de enye nka mun ko bi de biara da nanso ensai enya okọ sabra ye kase ye po modi akwa wuram na modi akwa wuram ye firimu fia so ye bekọ bio eno se enso nyame ye wo bo mpa ye se ye mfa ho ko wuram bio enso nyame ye eno so mientie ye wura Ken Ofori-Atta. My expectation is that from hence, with the signing of the SLA, we should all kind of rest assured that we are on a path that we can depend on, and therefore the issue of people thinking they need to pick up their money from their investments will not be necessary, as stability will be coming. So yes, if it needs to be enhanced, it will, but I think in Jamaica it was not even taken up at all, even though it brought a sense of confidence. We Owura Kanoforiata omensa na hne enne enoma akoso kama akatwe no bro sikane de nyama entotua no na ahuru ba bi ekoduru na jese yakua nipa enam so man sentrofo ye ne eye empenifo ekasa no Owura Stephen Rudet wono na IMF mission no woda wonom ano a Nyankopon ya adom sika wode ebeba eno ntie bisa ne sada ban na eba ono o stress no kura ni baby aban aduru ni de akakra bi wo mu hianchim kakra bi na afura aban chen enti enchekra $3 billion. Bank of Ghana to ebeta no kunkron eso
emu odu ahwe kure bebu dan no bam na dem enche wono so nsem eni that with this work that the executive as I mentioned at the beginning in my introductory remarks, what is necessary for us to be able to present that program request to the board is assurances from Ghana's partners and Ghana's creditors that one, the program is fully financed. In other words, the financial support that will be provided to the authorities during the program period is sufficient to finance the program. And two, that the program taken together, the fiscal consolidation. Ora Stephen Rudet wano ena sabre IMF team no anamishi no wo ba Ghana oda wono ano oni hu no fefe febroni o ana o kire se akakra bi Ghana mpanifo de hye kakra bi na ebeto so na sika ne bam aba beto ye nyina no ya count na bibia ekoso kama nti e ba apia inflation bedwane siri ebekọ nanim ne ho beye den ye economy no ahode ebebe ma bibia akoso kama se mpanifo bi afa akogro medam asese de bibia besen ye gibiom de ye na ensem Peter Chirafia no o mbedi sa abato osan gira mu 2024 oh ja worry na we de omdi ake oh ja oh kede ho bajim aba obeka mi atafre abusuafo yento so na yenko yenim wonsam foforo mu na udru awutu breku ewa awutu senya west mansini mu ye wo fifi mantem no wo mo tietie mu yedede na ho anom frɛ Inspector General of Police COP Dr. Akufudan Parisen mani me o mabambo mo nyire pa ense wa nyina pie dwabra na wo mo akasa etu on hwasi wo na odi dwuma bi de asiesi hono na afi wo hwekwa bofa so bebo wo mo akasa ho ban na opani da ko akwakopi officer wono de we kankama mu ehene pa wo mpatam ho etu okokodi kankama kakra eho enna edwomhema yo wa utubreku maame Felicia Loko o kasa nyina no wo su wo chese se de wo mo aye nom ta wo mo nom wi ene wo mo enam kwambone so nom no bone ahodo ne ho anom da yo matena ye nti ugya ne makora ho abeba no na o matwefa kofie wo kan so aferi amaze se bebredwe tirigua na egu ofi se kakra okofa ba ya wagya ho kwa aba no obeba no na ye se ho no mfimfram eno nti wo mo sre se abankra chipeni ho no mra hye bedwane ho wonmanyamfo Gizela tete ena afei abankra chipeni wonmanyamfo Joseph Edu wo mo nyina nkamom na mo nyonom ho kakra se de be ya amane adwomfo ma afamu no eto betimetwa miensa esansa ye market no kwande da ho kwande da unti watima baba bia baba ha bia baba hwa bia na we boss na fechi obana so kwa so fa ha na we boss na fechi no bo mu wiaye enti esra ban sabi mpedwa sa hwa na sa mi ko fa beef begu ma di mo ha sa no mo ehun se mi ja beef no gu ma nti o be twa net no eno mo si sa beef no obi no ko si sa banchi na brode won kwa bibia wo kwa to no fufu e bi so ade a egu na na bo ye de nti esra ban we boys mo ma sa wo ina on fon ko mo adwuma den wo prison ho na wonya ofimu fia onye biem ma na ba ha e bi sa yen se ye nia me mutidan eyufu ha yen pa ya fa split ni ye tua ne ka nanso split no anye tight nti split no koi na boys ne ba ewire de wo wia yen wo breku market dodo wia wo breku market dodo e ha dwen pa we ni adesre ya wo mu nyina ka bo mu de to mpanimfo anim se mo na mo ka bie wo mu enmenim ya momra wo mo emwa movement se bro nya sisadem ho ne ma nyina farada ne kokkoche oba no awokọ SS no fe no tada ne sesi ni de na tom no bra begu hoho na afi hoho ba wa hunu sa mpa wa bobra enu nti no sesho hunu sa hodo no ko hobi kana hide no ho cycle odoko wo from Dr. Benson Opoku Kofarabai of Acro Farms ane ne akeka emisa afiaso yema obi biara afihia pa afete se ne nyina yete ase ne yeda so ya tie Okuman radio afiaso no bia hwe ne ho suye because edu sabre ya esane bebre wo ho ka kwanhia no mo ne ade bia hwe ne so ho suye mema ohene afihia pa mema ohemia afihia pa mema hemfo weku apem ne Ghana man nyina afihia pa afete se ne yete ase no bia tie Okuman radio obia nso hwe ne ho suye afihia pa Pacha wa frame tisi baby meton ade wa Mandela mema obi bia afrishia pa mema Okuman nso afrishia pa sebiri ni do nyinara wota yen achi meda won ase afrishia po
Mema ubia frishapa afenko na afemra matuyen bio mema okoman adwumayefo nyina frishapa nititiro Mr. Bafo so oda wongano ofare by Dr. Nininua kopsi yefuna ewo won by enuonyam erade nhyira won se yanam won so na wanga mabu nso enya adwuma eye ma wonyina frishapa akro farms and shoe fabric for nyina ma Africa pa erade nka won for do bia kon ye mfenye adwuma nkusi ase enum na erade nso bishira won me yaw agi managing director Magje Limited Construction mo bia Africa pa wo frame ama adopia okomanfo mo Africa pa afin kometie betongade wo Mandela dia dinwa do ne owele mo bia Africa pa me ma minuan mu nyina obi akropon krom ha nyina mo bia Africa pa mfinwu ye mfiso anti ayile nu nyina awrade nhya ye ndeng na awrade mfa ye nkudu fanze nsambra amen. Medende Mrs. Lucy Edudako, director wo Brackets Inn. Dia yeke nyina ne se mamu afihia pa. Onyame ama afiako abetu ye wasumdwe mu a. Na ne yeke nyina ne se ma customers nyina afihia pa. Omo afi January, omo ne ya ananti abepem sabre. Ne yeke ne se mamu afihia pa. Mekuno afihia pa, me mama nso num nyina afihia pa. Ye ma workers nyina afihia pa, brackets fo nyina ne yeke ne se mamu afihia pa. Afio afi okuma radio so ye remfi mo ye mobile mabwa empa ntina ye kan se mama afihia pa Mama Dora na ereka sei amanfo ekropon me na meton banchi bibia wodi ye aduan bia oba me store ha ubenya mema okomanfo mo ne yo duma pa won abedi wo amanfo ha me hye won sei abedi afidances no won nyuma nyina akoso metia mabusuafo nyina wo kwa tia me ba wa asem wa aboasa afisa abiri ne ye hia fefefe ahoden na okomanfo nso won adwuma nu matrew ya ma ye nyina ha ho afihia pa se nyame nkronkro na boye ho ban ahwe yen yen mu se mra ka we yen mu ye mriti a ye de afere kwa wie na kopon bebo okuapema ho ban obebo bia ho ban de yen atwa afena wie ye da mase mo ban so ma babua okuapema ba bia okuapema ndu ne ne ekoso ni nyina ye da mase ensu nyame ye adwumayefo eye sister Oporuwa adofo edidi wa hafia pue kosi atoi obia odidi wa ha bia ensu nyame ye se oma on afihia pa mu se nyame ti ase odi mu nyina betwa afena sumdwem na afisi samni bia yan asan achie mu bia me mama afihia pa Ibrahim yire frempom ma na kasei Tinkom Cold Store wa manfu ekropon okuma FM fonso ya mama afihia pa me mama customers fu nyina afihia pa me tia ma abusia Ibrahim abusia ne mankasa ma abusia fu me obi bia afihia pa ma okuma mfu etie fonso afihia pa ma nana Opoku Benson eni ni nuanom na abusia nyina afihia pa se wode afiri abedum krodua manyim afisi se mi na okuma radio etim na agina me do obi bia ase. Oh, c'est edwadie no esi koso afi no ye edwadifo no enoma aginsamu esanse se wo hwe dollar rate se die esi kono a enkoyie ama enoma aginsamu eji abane hwe na onye bibi mfa dollar no ho se ye a enoma beba foma ma ye no timamufo ana se edwadifo no ye ho atoyen se wo hwe dokono a kenkeje se ko 4 cities die ti na ese ye wa Ghana ha ne won sase ne to kenke 4 cities be feel say dia ban chiche ye no wo ye ebetimi aboade a keye no timamufo ye so ye ho be den ye ho beto yen no ma kan ya ye kekanyo o monye ne da bia no ye nye ye to abama won mo ne ye ho ye den ye ho kire yen no kwari ni wiasa ye den enema nkoye se wiasa ye den no kwari ni se bia krofu so tumi di sika foforo kan won sika ho a fake kan won sika ho a ma nyama ina koye ma won a ya so ntwa fake ni fra yin sika ho na na ma so tumi movie because say bibia ye den nkola krasu emu ye ntimi nto engu ye ntimi nto enti won go niamem na nyama so nkoboko ma yen na because anu ye den pa yanka na ye boa Ghana uhwe say decisions are empanyinfo no take my no
ma Ghana for timemufo no yankasa ye sesei no yen akoma ento yen yam enti se wo mo beka asem no na wo mantumi an yesu adwuma ye chese yen na ye ti obman mu no yen da bia no yesi apene nso affect wo mankasa because ne on be nananom ehemfo binom ya kire se wo mo ewo Awin Traditional Council wo mo abo minister ya wo no ewo Western North o mabo panyin ni dua ankasa o mabo di dua pa ya kire se owura no kwase me wo mu ane se duabo no enyanya no dia se tie bi obekọ wabagye ne ho gye na nkasa na duabodi nyina ase ane se nanano ekire mu a Western North Minister Owura Richard Rocky Jojo Obeng eni nipa bi wo maka won ho abom ama nipa bi nso a wo mo ekoto se omanhene na hemfie eso no enam so enipa 4 ewu ye no Angel Kase bokra ya di tuja nananom kire mu se omahunu se minister eni nipa bi ede no kura bi esie e wa asam no ho eni e free 2018 ede eba ahensam ho mansotwen e na akoso a e wo Awin Traditional Area ena didi mu a na no ena nananom ya o masori enei o mu kire mu sa ne minister eni nipa bi aje no atwetwe o maso eti yentie enkwanta na matu hene nana kwadwo nto ya wotoso mienu emra ode nananom kaye wo mo efre eye press conference every region na call national no mo ye full investigation about this matter na Ghana hontomo na brosa manso omuma ye hontoye na yenim se asemu ye asi no enye ejim papa na ne esi na esi enye asi zo ye pese biem beba ye pese we no eye the last point nkofo enan na yentra ha brosa man yentra Radio 97.1 asase ye na nanu asase ha na efie di babia ko yentra ha ma nipa ba ko tumi mo ye man no enti regional minister no ene ye betwa dwankura guditi so na ne ye kan se asemu ya ye kan no wu nipa biya wo kan ho ye ina ye pe justice se ye nkura da ye di fa omuma asem no justice enadi na ne ye kan acho wu nipa biya wo kan ho asem we waje brab ba kutaku ye de enim se nipa biya wo ye djuma ko etumi mauska ne se ya asem we na waje brab wo hihase na waje brab afi the other side atem bi on ba beku o mahene na no kro na wa asem nu mo mpesa mo beka no ye twa edwa we ye twa no o mu nyina ka ho eti na trese enkwanta na matu hene nana kwadwo nto ya wotoso mienu na ni abrepa ene yate ne nka no afa yentie nananom ka ye binom so ni omoka edi afa ho to se obi ka ebia na obisana police for how said ye ka no ye nyina no se gada intelligence on the 4th or 5th day of November no I gada intelligence say o ma beta ka himfie no this is police commander divisional police commander on my man for be guard ha on the 5th no na ka nyina nim say o mahene or that priority no say onya security ma ba be guard e wo ha ya te say ba beta Paris nanka omo po duty no before I come free ha kono I was say you replace o monsa won ba bia ma ya so ye ni abre no na mu nyina mo de weapons mu de mo fi ha ko mu fi ha so no every 10 minutes na ko first start some prayer free ha ba mata ka himfie no anje kro mu ha regional minister why so mechia na why so ma ko onye press conference mpo and make a statement say this is what have happened in my region onye bida anamati bi semwe bi na mati bati ere ntiri na we na so bi be ka se o se wo mu a di achingi no be asem no betumi aka eti na chosania duabono ene ensamo nkaya ene namu eno na asu a yate ne yehunu bie na nanu himfo binom ya wo mo ewo Awin Traditional Council na chese enchi empatam nyina enso eka ho ya wo mo abo minister ya wo no ewo Western North Honorable Richard Rocky Jojo Obeng edua no ene yehunu ni ate eho ensem no eti ni nyina emu no nyankopon so eya adomo a Medimosis Clinic and Process Center wo mo eye free screening
ewo eye clinics ni nyina emu nyame ya doma memene da ebe ya sha emema prostate e de amomu na no kra de ayi Dr. Panyi Dr. Moses wa kira me sane ayenye no eti ne memene da ebe mini adaje kra mi tuatua mi giram ewo Medimosis clinic ya chese me de emema prostate screening no ana me giram na maye bie no ane se ababio a otoso anum mene adukro makura pemhene ye nyina nije se afenako na ba betu yen ye nyina anim yen a ye sha afi ase ye hu nipa horo a ye hwe senke ye ne won betwa afi na so wantimi antwa wokọ won krachi ebinom so fufu antoata wanya kwanhia ma wadidem wakeka dem yare nso bidibi atoto ho ne ade enu nti yen a ye yate asifu ya afi ato ye no se mogya di pedwen mafrisa na techrema da bodwuma na wo se yeda onyankopon ase mumi nyina mfa da kese eno onyankopon ase ebize ye watamfo ye wadofo na dodo na nanka ya tamfo pese ye bekọ ha ne amanimu na so isane so nyamensa so Yesu nti pobi a wo bono onyankopon san ne a osan so onyankopon kyekere onyankopon aboye chidom na odi aba fie wi ne bewi afufufuru ma na emeka kire mi manfo a ni se ubia mfo do ne ntiase ene kroye ne mfa nwura afufufuru mu ne ebe basabasa ye sakasakaye mo ye ntwachi afene so ye je ye ani ye hwa sebe ye de sakakra be kan ano ye be ye ne bi ade ani je beba na eno no mo ye nye ne ntraso na mmoroso na enkofa oyone ne sakasakaye eni prasem bi ama entokwasem de yempe ye pasundwei bibi kura na obi aye ona se wonti ase a enye ntokwa ne hia na mo e kasa kire one ne nkasa onte ne ho ase apempenfu bi na ka kire won na wonhwe na asundwei mbra esi nyina ye transundwei mu a eno na megye di se be so Kristo nani wo se ye be ya akura ye patwe wansa ne ayawo edimo me hwe se be maintain ye discipline no enye bibia na ye de akoma be ye na afi akofa sense bia ba okso enye akura pemfu kura na wo se discipline wo afi wo kura na afi de wo ye niam ayense mfata ne ade se ding no megye di se be bata ye ndin ho a enya de a ebeboa ye na na meka ni se ye nyina mfa do ne koma kro na ye mfa ni afahye na ye nhwe se bibia ye no ye beye na akotote na afi nso mesre uma ye nkwa sore ubia minim ye nyina ye kristofo ye nga ye nya kristofo bi ye muslimifo ebi wa other religion mu enu nti mum ye nyina mfa asida Ada de sedi mo den esanse kwakwabo eka ho MS school ni mpanifo ne headmistress oda anoma minister na kankam sana mo bia wotu no mo mpe enti ebeya won sakra na adwenye sa de beto no enye wa mo kirema wa ma fa school num wa mo bo school num puncho ne yiedie ti bibi biara bekoso no elsa mpanifo adwene ho a enketo nsa afra won na se wo mo kwa school ni tade ne wo mo hye no ma minister na kankam wasesa no woni ni mpanifo asesa school tade akofa foforo bi wo mo empese ke wo mo behu po ana mo kyese mami we dey tiase a enyeye eba ne se ne school tade papa fefe sei wo sesa na wa me ato ho hwi wo mo bo mami no bo na mami amua wo enam so ema Ahosa Global wo mo ade adesede akoto school mpanifo anim board members no dey ato omanim wo makwa ahefo ho akọ director general Ghana Education Service nchen akọ soafo abedi akira wo hwe anwomesua so niami MP owura tifodio nchen PTA ni adenyi nada wo mabo mama ne wo mu nso mo kwasa emia nyina da no maami be sanadwen na nkwa mu school tade dada no ma san ahye nanso maami eye enesina kankam se wontie nya enti akira enam so ama Ahosa Global won second vice president maami Hildegard Ferguson Kraki wono ana acha se de aduro ne de ense mamrefo anu ontie entu amosra ne se de twotwo ni wo amoso mo kan ni akwa bi obefa so asesa ntade no wo sesa ne no ana sunsum ewom na de odi abai de sunsum bia enim momientie no all those concerns one now ehunhie biara yenye one akasa na se utenya na supema nchenye de yebodru hei na ihe shara mpo no yenyim de wo mudodo nara obate na weto ho anamon
yen threaten any biara because yakosur basa yanyuwan be yedwuma enti yero kodala yasda one there woman madam kankam ansesa squatter no ko squatter da dona yashen na ombo na abo na yanyini yedwuma yemu pi nankasa ye wodibiwa ye botum ye da abo school no we Ahosa Global one second vice president Mame Hildegard Ferguson Kraki one no watch say woka bibia na Mame Enesina Kankam headmistress yi otum kra kwabo school for kakra bia no no my video bia beto abonten se school atade no fufure no mani chi ho eno enanchen o kirema Mami ebefa akunya kase tena so se headmistress no kra ba ko pe ba no ngumasuama wo mo kofom he mass and sans quiz yankofo ye wo so am do matumi aye prelims bia ba akwalifa so am kwa kogina mu da bia no am do mti akire ba biara am be ko ngumasuam no wo mo fa de pa bi emafie eno so ha twen na wo mo and send papa mo ye o ne pom ye ya ekoye abodin ene eye japade bi eto ho no mami ese no eno so hosem mami Hildegard ekasai nche so obi to fapem na obi ebesi incident che yerhwehwe de Mrs. Oklo former headmistress mo be ye yide na nche madam Ernestina Kankam abe nche botuado mo member sen na obotuma ye awonwode no mom nanka so oma no ho kwan we ayesema Mame Hildegard Ferguson Kraki one second vice president Emma Ahosa Global wodi atu dwane nyina ne se wo musuku atade dada no ahantaman omo pese omo san ekose bi na bibia ekoso na mesra wada Spanish 3 powers combined yo frame ajakwa mkela aproponsi na junction na mo ma Ghana manyina afishiapa ma okumanfo afishiapa mema min kosemensa mo pamade awa jakwa mkele nyina afishiapa nchia miyere ane memba weduma mo nyina mo nyina afishiapa Ghana manyina afishiapa nyankopon amma afinko ansambiti yendi oma okuma ya nyina yeti okuma na okuma me radio station number 1 radio station in Ghana ha na ho nyina ho na yeti nyema pa wo ho achede a weche nsampa woka awade nyankopon boa won na onye enkodi asunana ida wonyina ase na misham awo Yesu dimo amen okuma radio ke mama afishiapa GPRT edukonto Accra chairman ekeze chairman da Costa mze your challenges see awo akuapuma edika ye my customers nyina so afishiapa the challenges ni business say our customer offer car or check car kwa wafo GPRT in a running akuapuma na obehwa se ka bia obehu bia no wafo ni bibi kama na yira floating cars trot cars wo de ani kira onye nipa na no afa woni nkwan no sunti no accident bi floating cars it is best young customers it offer car say aya ya shantede e wo young cars ni obehu Edukro to Accra Edukro to Madina to Edukro one get actions do na kokko na wo ka na one fan fro ka wo bi kema oba on sabeka woniama e na akwanhia basabasa nso DPR to your training and driver ni ye papa akwanhia basabasa nso ensi Edukro Accra drivers union okay Edukro Accra drivers union ye Okuma radio 97.1 FM Medica Yamama Feliciapa Emma Yang passengers and as your customers in a Feliciapa. Say, Nakopon Afina, maybe Asuvima, Yan Satin Carbonibia. No problem. Yes, facing a accident, Rebecca Manoa, I know I can do everything. An accident can sit here, people I know who win. Card in a Tibia, we be true, because I know accident party. Yanko Kolibu Yanko, Petapasi, Ibiama, which any number of Kabokas in Yanko once. The sign that Dinasapa Yana to me, Yamada for no for say. Say, every say, Ukuraka,
na obi overtake na ho akyere na se otimi bi uma no efi se ebia na o maame unua oba bi ana obusu ani bi ana obuafo bi etim nti se wo save na wo save sa nipa no bi wo save na de haba bi so na kwanya ho se otimi save no nti ni gina sa akwanya so san to nyina fo se wo drive no ho so bi ho akyere na wo mu ya okuman radio ni amaye ayen fe ebi aba pende na so nde police fo na buy na modern de aye soronko ma ye ma aye mo ti ye bɔ ma ba so nyankopɔ nhira na adwuma na entrew na wo ka no wasi ma buelu kura wo adukuru okoma bu station adukuru okoma ya trewa ko du da bi akiri kura ma agboro so nyankopɔ nhira mo papa pa na adwuma na entrew omma mo nhira na ya mo so ne do so asonya so ye da ma ase ya ka se ye adukuru Adukrom Taxi Drivers Union. Adukrom Taxi Drivers Union. Okay. Yabesen yakobiem. Eno ne yebe no. Adukrom Taxi Drivers Union. Yetie Okuman Radio. I don't know official pan count. Adukrom Taxi Drivers Union. Okay. Adukrom Taxi Drivers Union. Yetie Okuman 97.1. Adukrom Taxi Drivers Union. Yetie Okuman 97.1. Ofra me nana ifua onyene a meye akwamuhimia ewo ewukugwa afi wa hwe yeso ayare huhu ye betu yin akwantum nsam ewudi nsam ne nyina we yefim ema afi ediyen rekwawie mema ofiefo kwiapamfo mo amwo akwantum mo amdan wo fie mema obi afrisi apa mema mo Okuman Radio ma daroma anope bia ye nyansam patie enwoma ye detie mema mo afrisi apa ya mo fresco fo mo frawa makwan wa wie bebi owo bia mema mo afrisi apa misre nyame se afufufuru ye besimi bibia ra yakoma so ayehia Nah, yes. Baby Adam. Say, when we say bra production there, baby are solid. And to baby Adam. I will see ya mawakwaba at the bar Okuman Radio 97.1 so na a hot oven of la Okuman Radio Yankwa Kata 2022 Jumedie no a ene egusu a yede eho enhyehyɛ ene eho nkomo na ede ebrewo yama akwa aba na mom vibes sa otemenka my World Cup nyom no na fe yempro yamremu wa hanom anase yempensuo bi emfa yamremu enu achi no na fe yabeto aso nti vibe yenko higher Fatuma higher. You know what it is. Higher. Walk the walk on every street. Upon a ball, I've been through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah. I wanna party 8 days a week. I promise you now.